Boom! Ni'n live! Woo! Croeso pawb i'r stream! Hey, Hola. gobeithio mae pawb gallu clywed ni. Ac yn clywed y game. A clywed pawb Helo, arall. helo. Hey, rwy'n meddwl dwi wedi set fel angywir ar dechrau stream. Heddiw. Beth? Helo? Can ni Beth? proof o hwnna, please? Rhywun sy'n gwylio, please dweud wrth ni. Achos ni wastad yn credu ni wedi set o fel ni'n gywir, a dwi'n Ie. beth yn digwydd fel yna. No. Hey, gwbod. helo Emrys. Dwi Emrys. Ar ôl. Sain yn iawn. Woohoo! Nice. Well, Good. actually, rwy'n just... Yeah, rwy'n fi'n just mynd i symud nhw. Rwy'n symud y webcams o flaen y map, okay. Sorry, fi'n bwyta bisged achos fi angen bach Rwy'n o... gwybod rwy'n mynd i dweud rhywbeth. Bit of nourishment. There we go. Wey. Dyma ni. Hwna gwell. Cool. Right, so... Wyt ti mewn y session hyn na? Fi ddim. Dim. Fi'n 1 munud. Fi'n mynd ti na. Fi'n credu. Oh, ie, Agent Morgan, ti Well mewn. Connected. Fi'n mynd actually trio'r gêm yma heddiw. Gyda... keyboard a llygoden. Keyboard a llygoden. Keyboard Ooh. a llygoden? Controller fi'n gweithio wedyn. Ti'n madman! Fi'n gwybod. Oh, hello. Ydy e'n gweithio? Right. Dwi ddim. So rhaid i fi defnyddio fe. Os ti'n cofio, rwy'n ni'n... Rwy'n meddwl Emrys, rwy'n ti'n chwarae efo ni pryd rwy'n ni'n gwneud hyn. Ie. Rwy'n ni'n gwneud y setups am yr KO Perico heist. Ah, yes. Just tab out a minute. KO Perico heist. Probably complete... Rwy'n butcher o'r enw hwnna. No doubt. Ond rwy'n meddwl ni wedi gwneud cwpl o'r Okay. pethau. Cofio, rwy'n ni'n like scoper allan y casino. Fi'n cofio'r bit yna. That was not... Was that Diamond... Neu hwnna'n y casino heist. Diamond Casino heist. Oh god, sa'n cofio. Cofio, Wedyn, like, oedd y casino heist, y bug thing. Cofio ni di mynd yn y fel bug guys a mynd mewn truck. O, rwy'n ni'n a- gorffen o, wyf ni. Ie. Ie. Ond mor yn meddwl rwy'n ni yn dechrau y K Perico heist. No, falle. Os sa'n cofio... Beth oedd yr... Y setups am fe. Where's the... Right. Os wyt dwi'n gweld... Mae dy fi'r map ar agor nawr. Sut ydw i'n ffeindio... O, ti yw'r thing gwyn, then. Na, hwnna ddim yn ti. Sut fi'n ffeindio ti ar y map? Ti'n mewn yr... Ti'n mewn y clan ni, ie. Dyla ni, bod? O na, ti ddim. Pam ti ddim O, mewn y... ti'n gwahodd fi, ti? Rwy, I swear rwy'n fi'n neud hyn tro diwetha. Okay. Ti di gadael y crew ni. Ydw i? Invite Yes. the tolls. Solid crew nawr. Right. Right, fi anfod i invite i'r crew. Diolch yn fawr. So my friends yn just cael like a glass ar y ochr nhw. A wedyn crew members yn cael like a pink ar ochr arall. Okay. Fi ddim cofio sut i chwarae y game hyn. Wyt ti mewn y server? Bron? O, ie, rwy'n gweld ti. Ti'n load o mewn. Ond ti'n methu gweld fi, na? Ie, rwy'n gallu gweld ti. Gallu gweld fi, ond ti'n methu... What? Methu I beth. don't know. Okay. I don't know. Rwy'n gallu gweld ti ar y map. Okay. So, ti'n gwahodd fi crew ti? Rwy wedi, ie. Ah, good. Edrych ar yr... Ble mae crew invites yn mynd? Ydyn nhw'n mynd i, like, yr... Oh, naeth rhywun lladd fi. Wasted. Perhaps nhw'n Dyna'r mynd... thing am random online. Chi just gyda idiots ym mhob man trio lladd ti. Mynd ar social club overlay. Fi fe'r invite Okay. ar hwnna. Social club. Caps. Ah. Social. Friend request. Crew invites. Dyna ti. Accept. Beth yw'r bottom am y menu bach? You have changed your crew during a session. Wel, fi heb twyll ar neb fan hyn. Pam dwi... Oh.
Los Santos Police Department. Mae 'da fi thing nawr yn dangos rif. Alright. Uh-oh. Be sy'n digwydd ma? O, ni di mynd i'r carchar neu rhywbeth. No, hwnna'n... That's the new account creation screen. Pan ti'n ar hwnna? The heck? O nawr, fi wedi gwasgu escape, mae'n dweud quitting session. Oh, wait a sec now, come on. Classic GTA 5 online rumble fan hyn. Oh, Yeah. na. Nawr fi mas gyda'r guy, Tony guy yna, or whatever his name is. Oh, for God's sake. Right, Tony. join friends. Join crew members. No. Oh, Beth yw'r bottom am menu, like play menu peth, Owen? Ar keyboard? Does gen i dim clw. Yeah. Okay. A controller, mae'n y select button. No. Ydy'n crew session fi angen mynd i? Nah, friend. Wait. If you go on online, join friends neu join crew members. Join friends. Just gwasgu'n Wel, hwnna. fi yn y online bit, yn mynd i go, invite only session, closed crew session, closed friend session, or solo session. Ti angen just gwasgu go online. Go. A wedyn ti gallu join friends. Bydd e'n rhoi ti ar server efo friends by default. A os ti ddim, bydd ti angen gwasgu join friends. Well. Ah! No. Ddim yn ôl. Right. Ble yn y byd ydyn ni'n settle lan am y Cayo Perica heist? Sa'n cofio. On the bridge of the Cosata. What the hell's the Cosadka? The Sadka? Oh, it's a... Oh, right, ni methu gwneud Cayo Perica heist. Pam? Rhywun angen prynu submarine. A rwy'n ni'n defnyddio'r submarine James. Oh. True. Oh, na. James. So... Dim gobaith o cael Submarine James nawr. Wel, dyna fo te. James, be wyt ti, James? Hoel pam. Mae'n M ar y keyboard. M, right. Beth yw M? Oh my God, ma' 'na Interaction disgusting menu. visual glitches. Oh. Digwydd tu allan. What the hell? Right, so os fi'n mynd nôl i'r social thing, yeah? Be ti'n dweud oedd y... Sut fi'n neud hwnna? Social menu. Ble ti gallu Join friend. prynu y Cosadka o... Ar y online, ar y, like, mynd ar y ffôn ti. Yeah, ond... Pa siop? Oh. More stock cash and carry? Oh, yeah, there it is. How much is it? 2.2 million. Right, ti'n gallu gwahodd fi eto nawr? Bydd ti angen dymuno ni. Ni methu anfon gwahodd i server. Oh. Ond ydw i yn yr un server, by default, wedys ti? O, ti angen edrych ar playlist. Let's see. Sut fi'n neud hwnna? Menu across to online a wedyn players. Oh dear. Na, Right. ti ddim mewn. Na, so sut fi'n ffeindio ti? Menu, online, join friends. Join friends, okay. Okay, mae jyst yn dweud join a session containing one or more friends. Yw i gwasgu enter fan'na? Yeah. Yeah, okay, there we go. Oh, Yeah. Os ni gallu curo'r record o actually gyd bod yn yr un game, beth yw'r record hyd yma fel tua 30 munud, ni'n 18 munud mewn, 19 munud. So, 10 munud, mae'n teimlo bach yn stressful nawr achos fi ddim eisiau colli'r cyfle i neidio syth mewn i mission. right, beth os ni just gwneud classic hen heist? Pam Hen heist. Pam na. Yeah. Just fel twymo fyny gyda hen heist, a wedyn awn ni mynd i heist cymlaeth. Oedd un yn nhw yn... Bydd y hen heist cymryd trwy'r nos. Oh, like the okay. entire session. Fine, fine, hen heist then. Right. Nawr, fi'n mynd i chwilio amdano ti. Friends. Ddim hwnna. Ddim. A dyna ti. So, os ti'n clicio... Oh, apparently, rwy just wedi mynd mewn i'r heist room fi. Ac ni'n cael prison break. Ni di, like, cwblhau 3 allan o'r 4 steps. Ooh. Oh, gwell ni wneud hwnna So ni then. cael, like, a last one. Is that the last prep work? Yeah. Apparently, Ti'n gallu gwahodd fi nawr? Rwy'n gallu gweld
roedd yr, y steps, roedd e'n fi, James, a ti, Morgan, ac Tom Rose. Tom Rose. Oh, Tom Rose, ie. Pwy oedd Tom Rose eto? Oedd e'n ffrind o Rhys a mae wedi bod yn neud, yn ystod Covid, Ie. oedd e'n neud fel Among Us a oedd e'n neud ambell i beth, ond mae'n athro draw Ie. yn Ysgol Gwynllywr, dyna ni. Rwy'n cofio na. Ie. Jeez, roedd hwnna'n Ages yn ôl. 2020, cyntaf, Ie. like a lockdown cyntaf. Ie. Yes, i mawr. Fi yn yr un byd â ti nawr, ti'n gallu fel teleport o fi neu rhywbeth. Na, ti angen dod... Fi fi'n dod o pig i ti lan. Fi hwnna'n Diolch. hos. Ti'n gallu dod lawr i'r Dim ond apartment fi, Josh, mewn y city. Ie, fi'n dod. Fi ddim gwybod sut i, like, join mewn crew. Ble mae apartment ti Ti'n nawr? mewn y crew ni. Ie, ond ti'n angen fel, like, join mewn. Oh, rang yn creu, ie. Fi fi'n gwneud Ie, hwnna mewn bit. Rwy'n ddim eisiau Dim gwneud ti? dim problem. Pwy yw hwnna? Pwy be? Hip on Ike. Fi'n gallu gweld rhywun yn symud yn y thing. Pam other players hype on Ike? Ydy hwnna'n un o ti? Na, bydd Na. hwnna'n... Oh dear, pam braidd... Sa then? Terkeen 10? Pam mae fe'n fel person of interest i fi? Dim clem. Hwnna. Rambitus. Fe... O, probably achos mae wedi trio bwrw fi drosodd ar y bike o'r blaen. Ble ti'n darllen y enwau? O, ar y map. Fi'n gallu gweld fel cylch gwyn bach, a fi'n clicio ar nhw a mae'n dweud enwau. So, yeah. Wondro beth oedd hwnna. Right. Fi just yn sylweddoli... Rwy'n dod lan tu ôl ti. Okay. Dwi ddim di roi unrhyw audio ar y gêm yma, so mae dda'n neis i gael bach o audio, you know? Ie, bydd hwnna'n Mae'n neud gwahaniaeth yn dweud. eitha defnyddiol, ie. Pam dwi ddim, though? Mae'n odd. Achos mae headphones fi nawr yn mynd fan hyn, ond... O, diolch yn fawr. O'n i eisiau'r bump na. Taxi! Sut fi'n cael yr sain i gweithio stuff ar hwn, then? Ar y settings, SFX volume, music volume, maen nhw gyd i fyny, so dialogue boost, output, oh, here we go, falle bydd hynny'n helpu, headphones. Fi'n gwasgu hwnna nawr. Surround speakers, TV. Ti eisiau headphones, cael mewn y ie. car mae rhywun yn dod. Okay, sorry, yeah, Ata yeah, ni. fi'n dod, dwi'n dod. Ydy, ble mae, Josh? A mae'n right Dod ar na. top o'r map. Okay, fi ar keyboard a mouse, sut fi'n mynd mewn? Diolch, ti'n smash o'r wyn. Sorry, ond sut fi'n mynd mewn? I don't know, rwy'n chwarae efo controller. Oh my god! O paid gadle bod un o'r screens yna, because... Dwi'n angen... Oh, please, Ie. na. Dwi'n angen chwarae efo controller hefyd, mae'n Yeah, diflas. fi'n mynd i newid, sorry. Why is the Oh, resolution 800 by 600? Mae'n Excuse me. gwael. Right, try a resolution lan i 1080, please. Thank you. Oh, Navy blue. Right, falle bydd rhaid i fi newid hyn then, because there's no way fi'n mynd i gallu chwarae gyda keyboard a mouse. Hello? Hello? Oh, ti'n ôl. Yay. Is it me you're looking for? Right, beth? So, na. Okay, fi'n mynd i nôl yr control arall. Okay. Myned. So, ers pryd ti di chwarae GTA, like, last... Y tro diwethaf rwy ti'n chwarae GTA, Josh. ww, ie. 2000... 2019? Oof. Ie, rhywbeth fel hwnna. Maybe 2020, Hmm. meddwl. Maybe. Ddim gall gofio. Rwy'n ni'n arfer chwarae trwy'n amser. Ie. Dwi, ddim yn cofio chwarae ar keyboard a mouse. Mae'n alien i fi.
Ie. Ie, rwy methu chwarae ar keyboard honest. Mae'n just... Wel, rwy gallu pryd nhw'n just, like, you know, seithi. Ond mae'n just Ie. teimlo'n anghywir. Ie, mae'n. Mae'n teimlo'n anghywir. Sorry, guys. Mae'n teimlo'n very odd. Dwi'n sorry. ie. Mae rhywun arall wedi dod lan a dechrau beepio ti hefyd. O, mae'n ffain. I fod yn dig, fi'n It's deserve just fe dude ar ôl. wedi just... Ti'n troi lan mewn big rig a mae just beepo ar mwyn. Wailing. Okay, here we go. Come on, please now. Yes! Oh, Xbox One controller. Bant ni. Nawr, dyna sydd... Oh, come on. Really? Oh. Bye, Kylie. Really? Hi, Morgan. Oh, sorry. Rwy fi, like... Oh, that was... Rwy'n hwnna'n doniol. Okay, Ie, mae, fi'n mynd I sbon o'i ffwrdd, ydw I? Rwy'n dod I ti. Okay. Tro man. Mae dy fi controller decent nawr, so mae'n siawns. Paidwyr fi'n mynd I wneud hwn. Dweud hwnna, Oh ond- my god! Okay. Uber? Yeah, Could please. you- Oh, bai Kylie ar ôl fi nawr. Red egg. There we go. Yay. Right, let's mynd. Guff them. Yn I fe dod gyda'i big rig. Ooh, drift. Rwy'n fawr ganddo. Right, pan o'n i'n chwarae COD y diwrnod o'r blaen, a fi ddim gwybod beth yn y byd o'n i'n trio wneud chwarae COD. Oedd e'n syniad really gwael, ond oedd na weird glitch ar y game console companion thing, lle pob tro o'n i'n Na, oedd e ddim. Mae fe'n Steam problem, lle mae Steam keyboard yn dod lan yn y canol y game. So, yeah, fi'n mynd I... Wrth I ti gyrru o gwmpas, fi'n mynd I edrych hwnna lan achos fi'n methu ymdopi gyda hwnna eto. Just wedi sylweddoli. Steam. Rwy heb di roi'r tweets allan am y stream. Oh, right, Dwi di okay. ysgrifennu nhw a rwy fi heb di gwasgu enter. Oh, gwasga fe nawr then. Dwi Steam for... wedi. Brilliant. If you'd like to get rid of this, go to your game in your Steam library, then click right and go to properties. At the bottom left, you'll see set launch options. Open that, and then Pawb sy'n add in gwylio, no like keyboard. like and share tweets newydd. Rwy jyst rhoi allan. Diolch. Cari ti. Well. Oh, well, mae wedi dod. well. Ah! Oh, gwylio fe, god. Go to your game in your Steam. A thing yw, fi ddim yn gwybod, oes... Fi'n chwarae hwn trwy Epic Games Launcher. So, right. pam bydde fe yn fy Steam library? Oh, I suppose os mae'n settings Steam fi, though. Fi angen newid e fanna anyway. Account, family, in-game. Ydy dwi wedi mynd nawr? Be di fi wedi mynd? Ie! Mewn i'r tŷ. Mewn i'r tŷ. Tŷ? Ie, ti. O, dwi wedi... Ac yn egfach. Right, dwi'n dod nôl nawr. Dwi wedi mynd I... Rwy ti yn munud yn ôl. Web browser controller. Desktop configuration. Beth di pawb o fyd, heno ta? Unrhyw beth neis? Dŵr. Hey, fi. Dŵr o Dŵr. te. Nice. A te I fi. Dŵr caled. Dŵr cael. Karen, llawn minerals. Yeah. Stone minerals. Wee. Ti'n crazy. Right. Dŵr o awyr. Glaw. Gen I whisky ac... Oh! O, whisky a coke. Dyna'n syniad. Beth yw'r... sut ti'n redeg? Wel, ti'n rhoi coes un. Cyntaf. There we go. Is that bod Ond e'n wedyn- really cool bod e'n cerdded pob man gyda bach o swagger? Dwi Ie, ddim mor ymarferol sy'n redeg Dod lan y o'r lift. cops. Dod lan y lift. Mae cymeriadau ar y GTA ddim yn... Dim swagger. Mae'n edrych yn... Maen nhw gyd yn, like, really ugly hefyd. Ie. Dwi'n yma... Dwi'n yma... Un funud. Gwasgu'ch buzzer fi, os gwelwch yn dda. Bysio ti... Ww! Hwna. O, Ti'n dal yn byw mewn y adeilad hyn, i ti?
Heck yeah. Yeah. Wel, beth sy'n cymryd yr amser fa? Rwy'n gwasgu fe, dim byd yn digwydd. O, Right, dyma ti. wel, O, dyma ti. Right, ble fi lan y grisiau nawr, Da iawn, right. ond... Dwi'n mynd i'r beth heist. yn... Dwi'n mynd beth i'r sy'n heist. edrych fel Morgan? O, achos o'n i fel cleaner, ddim cleaner, ond oedd e'n i wneud gyda'r heist diwethaf, a fi just O, ie, rebiog i ie, newid ie. skins. Right. Part time ar y bins i. All right. Right. Refuse. Boys ar y bins. Boys ar y Mae'n swnio bins. fel cyfres rec yn dwi. Mae'n fel band. Yeah, boys ar y bins. My boys ar y bins and always hot. Beth sy'n digwydd fan hyn? Alright, the prison break. Alright, apparently ni mewn literally a prison break. This is the... Am ddim. Pam na? Hyn yn o'r Dwi'n cofio Finale. hyn, mae'n caled. finale fe? Ydy hyn yr un Ie. pan mae Tom wedi beatio y llong? Oh, Christ. I hope... Ti'n cofio hwnna? Yeah. Mae hyn yn y mission yna. Roedd hwnna'n cymryd ni oriau. Yeah. Na, roedd yeah. hwn yn y Na. bank one. Settings. Roedd hwn yn y... Na. That was the bank mission. Cofio, roedd ti'n... Yeah. Roedd ni'n gorffen y bank, a wedyn roedd ni angen gyrru, like, just i ffwrdd, a roedd ni'n mynd right lan i'r top o'r mynydd, ac... Yeah. Yeah. Wedyn neidio o'r mynydd i'r river. Yeah. Ie, roedd hwnna'n cymryd i oriau. Roedd ni'n chwarae hwnna Ie. PS4. Right. Oh, yeah. Roedd yna ar y peth. Thank you, Nick. Weapons, homing launcher, compact grenade Blynyddoedd. launcher. Click Blynyddoedd the yn ôl. box on the bottom left showing the various arrow keys. Oh. Okay. Cael gwared o hwnna. Unbind. Show keyboard. Nawn ni roi fel num. Num. Num lock. Yay. Matchmaking is closed. Yes. Right. Purchase super heavy armor. Oes angen hwnna? Yeah. So Yeah, purchase alright. armor, purchase like ammo ti angen a pethau. All ammo? Ma' hwnna'n eitha drud, mind. 8,922. All ammo yn llenwi'r holl ammo am holl weapons. So dim ond Oh. 8,000 os ti Mae- really eisiau. Yr un fi yn 26,000. Yeah, wow. Ti'n gyda mwy o guns, though, ti? Oh, sugar. Well, Not dwi'n meddwl. this job, no. No. 26,000. Bloody hell. So, be ni'n aros am nawr? Be fi angen neud? Dwi'n angen mortgage am y ammo fi. Compact Dwi'n grenade loma. aros nawr am oen, dwi'n meddwl, wyt ti? Yeah. Okay. Alright, play. Dwi'n meddwl. You need Dwi'n one barod. more. Oh, you need. Oh, ni angen okay. un mwy Oh. chwarae heist hyn. Get down. Oh, come on, Emrys. Fi'n gwybod dim diddordeb dy ti o gwbl, ond come on, Ni angen Emrys. 4 pobl i chwarae heist. Oh, Hynna probably beth pam yw'r- rydyn ni ddim yn chwarae fe. Invite players, yeah, Yeah. probably. Invite, Oh. gweld os bydd e'n dweud it. Mae'n mynd i dweud na, ond gallwn ni trio fe. Yeah, Emrys, Come ti on, dal Emrys. yn y chat neu na. Come on, bud. Come on, buddy. Come on, Emrys. From friends list. Come on, Emrys. Come on. Ble mae fe? Dewch Right. mlaen, Emrys. Dwi ddim ar-lein, ond, yeah. Hey, noswaith dda, I James, dig. Croeso i'r Hey, chat. ie, nes gyda ti GTA, ond na, oedd gyda fe cwpl o gigabytes rydd, a oedd e'n dweud, mae'r game yma'n really drum yn dweud o ran maint. Damn it. Yeah, mae yn. Unrhyw un arall. Fi'n gwybod fe Rhys tipyn bach dan o... Yeah, mae bach yn sal, so... Dwi ddim eisiau rhoi Ie. pwysau arno fe i chwarae heddiw, achos oedd e'n helpu gyda Valorant cynt, a mae fe'n dod i Seal, so fi'n really keen bod e ddim yn sal di Seal, so... Yeah. Hey, hola fake Craig. Croeso i'r chat. Hey, hello. So, Ie, os ti ie. ddim yn gallu chwarae hyn, ni'n gallu chwarae missions Arall, ie. mwy syniad bach, da. ie. Yeah. Oes gen ni, heists arall ni gallu gwneud? Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl mae pob, like, y missions fel hyn yn pedwar, wel, chwaraewyr. I don't know. Yeah. Yeah, 3 o Dwi'n 4. meddwl, mae'n nhw'n
Eden. Pedwar. Eden pedwar, dwi'n meddwl. Yeah. Fi siwr ni wedi wneud... Oh, na, actually. Probably oedd e Mae'r fi, mae'r Theo, setups- ein, mae'r Emrys setups yn a gallu bod. Josh. Yeah, ni di gwneud y setups i gyd. Ah. Wel. Yeah, let's... Wel, ni'n gallu edrych ar sgrin hyn am y stream. Am ddim, ie. Wel. Am ddim, ie. Cyffroes Man. iawn. Right, beth Diddorol. ni'n neud? Diddorol iawn. Fi gallu edrych y lan, fel missions 3 chwaraewyr. Let's mynd i'r casino. Pryd ni'n dewis. Ie, Dwi Ni'n ddim cael, yn mynd i fynd. ni'n cael free spin ar y wheel. Pob Free blwyddyn. spin? Yeah. Oh, Free spin wedi- ar y wheel. Ar yr online. Newid fy dillad. Be? Wedi newid fy dillad. A ti'n tynnu fi allan o'r apartment. Rwy'n flin. Oh my Beth gosh, yw'r beth... bwtwm am redeg ar Beth- controller? Oh, Beth? X, A, Tapio. of course. Ti'n hoffi Tapio, yw colour ie, ie. schemes fi, Josh? Na, dwi ddim. Beth sy'n bod efo hot pink? Popeth. Hey, Popeth. dim byd yn bod a hot pink. Mae'n very No, Barbie girl. popeth. Hey, yeah. Barbie girl. Mae'n very aqua, yeah. Aqua. Yeah, Life gan in plastic. It's fantastic. Heck yeah. Yeah, Faith Craig yn gofyn, pryd wyt ti'n mynd i ddechrau o'r set-up, lol. Yeah, mae lot o debate am hwnna. Yeah, Ni ni di cael- di chwarae'r ni di cael- whole setups, like, misoedd yn ôl, a roedd ni'n... Blynyddoedd yn ôl. Ni ddim sylfod ni angen 4 pobl. I actually neud a Dwi'n meddwl ti'n mission. gallu gwneud y setups efo 3 chwaraewyr, dwi'n meddwl. Yeah, ti'n Ie, gallu ni gwneud y wedi neud nhw. setups. Yeah, o'n i angen neud Ond mae mission. heist yn angen pedwar. Yeah. Yeah. So croeso i ti Fake Craig os ti eisiau ymuno yn... Na, wel, ni yn chwilio am rhywun arall i wneud mission. Yeah, remember my Emrys wedi just gadael y stream. Yeah, mae wedi, dwi ddim eisiau'r embarrass o gorfod Yeah. cyfiawnhau pam dwi Anfon ddim fy eisiau neges chwarae'r ar gêm disco, yma. tri gilt o fe mewn i chwarae. Go on. Bydd e ddim, mae wedi, oedd e'n eitha blunt trwy diwetha, so... Yeah, true. Oedd fel, na, does dim reswm i fi chwarae'r gêm Ooh, yna, diolch. sorry. Ooh. I was like, okay. Digon teg. Fi ddim beio fe, fi... Ond, ar dweud Beth? hynny, os Valley byddwn ni'n Seven, cael Available. gwahoddiad i chwarae COD multiplayer, byddwn ni probably'n dweud yr un peth. Na i byth Fi ddim yn chwarae hwnna edrych. eto. Dwi ddim yn edrych fel fi'n angen bod mewn y casino. Wel, see hwnna? Wel, mae mor gyda. Na, fi ddim. Fi'n mynd i golchi'r toilet, fi'n credu. Actually, Yeah. bydden nhw ddim yn gadael fi golchi'r toilet yn gwisgo be fi'n Na. gwisgo. Na, Wyt ti No, guys no, dwi'n no, yn no, dod dymplach, dwi'n meddwl. Dwi'n mewn y casino, come on. Okay. Dwi'n cael y... Dyma fi. Dwi'n cael y intro am munud. Oh yeah, ti byth wedi bod mewn y casino. Na, ddim. Let's Oh, mynd i spinio'r wow. online. Wheel of Fortune! Go on then. Oh, yn gothio fi mas pan ti'n spinno fe. Go on Fi'n then. mynd i cael. Woo! Oh. Oh. Annoying. Be, ti'n mynd i fi ti clapio? Go on! Oh, boo! Oh, Boo! So ti wedi ennill y cyfle i gael y free spin yna, i ti? Na, ti cael free spin pob dydd. Wyt ti? Ie, un Sut spin fi'n pob neud hwnna dydd. then? Sut fi'n neud e? Just mynd lan i fe, a wedyn mae'n dweud Ie. pa button i gwasgu. Wedyn mi fe. Wedyn mi fe. Mynd allan a mynd nôl. Oh yeah, oh here we go, fi'n credu. Oh, okay. Na, ti yn iawn, ond oedd y Discord thing. Oh, dyna ti. Na, sorry. Mae'n sweet spot yn does. Lucky wheel, boom. Dwi'n newid bywyd fi o rags to ie. riches Wyt nawr. ti'n mynd i cael y car? Wyt ti'n mynd i cael y car? Spin o fe. Let's spin the wheel. Gwasgu ddo. Ti angen, Oh, for God's sake. ti angen spin o fe efo'r left stick. Oh, right, okay. Dyna ti. Hey, woo. Go on, cael y car. Hey, mae Fake Craig yn dweud dwi'n gallu Cael y ymuno car. os mae angen. Go on. Nice. Oh, discount? What? Oh, P, hwnna'n gwaith 90. Oh. Yeah. Oh, gosh. Right. Yeah, well, beth yw, Awesome. os ti eisiau danfon
neges. Mae Ffeit Craig wedi gwirfoddoli'n ddewr Nice. Also, i ymuno gyda'r mission. So, croeso i ti wneud. Bydde... Yeah. Bydd hwnna'n cool. bydd hwnna'n gwych. Ys danfon a neges draw at Mewn. ni ar y Discord. Ti Gyda mewn, gwybodaeth. A wedyn gallwn ni gwahodd ti. Ei, dod drwy fan hyn, Josh. Un funud, fi angen newid fy dillad. Mae hyn yn... ddim yn acceptable. Dwi'n just cerdded round mewn blwyddyn surgical gloves trwy amser. So, Mae'n fine. Ble ti'n gallu newid dillad ti? Gwas. O, fi ddim gwybod bod yn ar control. Dal the select button. O wedyn Okay. mae'n dod lan ar interaction menu. A ti'n gallu gwasgu gwrs style. ma fe. A ti'n gallu Ie. newid eich outfits fyna. So, os ti'n mynd i'r clothing shop, ti'n gallu creu outfits. A safio nhw efo like custom names. Change appearance. So, mae gen fy un hyn. Mae'r outfit hyn yn cael ei galw Skidgen. Ie. Dwi di enw fe Skidgen oherwydd fi'n trio tipu mewn suit a methu. A hefyd gael fi biker outfit. Wait, ble na byd ti wedi disappear i? Fi'n mynd i fod yn flashy. Fi newid dillad fi, dwi, fel chi. I don't know, ti just wedi completely diflannu o'r map. Oh, sorry. Beach casual, a suit. Save and continue. Enter your character's name. Pam mae newid character fi? Beth wyt ti Just wedi gwasgu? Rwy jyst eisiau newid dillad. Ydy wedi change appearance? Os ti'n dod, mae yna'n newid ei gwyneb. Okay. Na, mae yn Ti heb di dillad hefyd. sgwario 100,000 i change appearance o'i ti? Oh, na, ie, fi'n credu fi wedi. O, no. Oh, na, o'n i... Oh, don't. Oh, Hwna'n literally Oh, like na. customise your character's oh, appearance like o'r na. dechrau. O'n i'n wondro pam oedd yn dweud fel face a ethnicity a pethau. Oh, na. Oh, na. O'n i just i newid i siwt. Mae hwnna'n really drud am siwt newydd. Yeah. Oh, na. Oh, na. Oh, hwnna'n... Oh, fi ddim yn Oh, gwybod. no. Oh, no, no. Oh, No, no. No, no, Oh, no. dear. Oh, Dear, oh, dear. Oh, dear, oh, dear. Nah, seriously, hwnna'n rubbish. Oh, yeah, mor- Wel- Hwna'n mor- good. Dwi'n gallu... Dwi'n dal am ar oen. I know. hwnna'n mor Yay. rubbish. Oh, fi yn Right, fi sut yn ydych chi'n- canol nynlle nawr. Pam dwi yn y forest, just achos fi 'di rhoi suit ymlaen? Na, fi ar bwys fel oil rig thing. God Beth ti'n no. mynd i Gallu, gallu spawno fi rhywle. No, dwi ddim yn no. gweithio fel na. Ar y wrong game. O, fi angen bod member. Oh, ti angen mynd i'r front desk. O, Drwy fi angen fan hyn. ddilo mewn form. O, blinking it. Yeah. Ie, ti angen rhoi hang fel on, te. passport ti hefyd i nhw. O, right. O, oedd e'n cyfred fel... A dwi o leia yn yr un byd a ti, ddo? God knows, efallai. Oh, Ie, ti yn, ti miles away. Okay, diolch beth. So, join crew members, yeah? Na, ti'n mewn yr un Oh, server okay. already. So, ble fi'n mynd then? Ti angen dod i'r... Edrych ar y map. Oh, for God's Ed sake. gweld ble ni yn y casino, a wedyn just cerfyd yna. One the near. Okay, wait a sec. Right. Ble mae'r casino? Just edrych, by ni'n like dangos lan ar y map fel like Go on. O, mae'n... red and blue Ah. circles. Right. Dwi ddim yn gallu gweld chi. Red... Oh, dyna ti fi'n credu. Liam... Na, hwn yn rhywun arall. Mae'n like edrych ar y stream ar y foment. Ti'n gallu Ie. gweld fe'n cael y map ar agor? Yeah. Rwy'n gallu gweld ti fyna efo'r little flag. A mae'n red a Mhm. blue. Hwn yn Ie. golygu... Like, glas yn golygu ffrind, coch yn golygu crew member. So Right. ni'n lan fan hyn. Ble mae'n dangos Oh. red and blue. O, ti lan fan'na, ie? Okay, great. Na i dod i chi nawr. Mae'n...
Right, so... Ti di bod yn member, Josh? Ie, dwi'n edrych ar dillad mewn y Nice. siop. Point Maen of nhw'n interest. diflas. Dwi eisiau gwneud y cilch. Pam ddim. Spin. Dwi angen newid. Dim y cilch. Dwi angen ar ôl suit. O, rwy'n. Oh, Point. Ie. Waypoint. Yay, dyna ni. Sorry, pawb. Dipyn Mae'n iawn. bach yn abab. Mae'n Hefo. ddim problem. Dim problem, matey. Dim problem, mate. Dim problem, problem. mate. Dim problem, Sky. Right, here we go. Ble am I? Let's check out my close Twitter. Olwyn, olwyn, olwyn. Oh. Twitch. Fate Craig. Okay. Reit, mynd fyna. Ti'n mynd i danfon ni gwybodaeth? Oh, mae'n Oh. probably load o mewn. Anyway. Right. So, fi di creu, Oh. Yeah. What? Do you want Hey. to quit this job? Edrych ar y shirt fi. O, ar sy'n rhaid tab allan. Oh, Fate Craig wants to be your friend. So, os dwi'n Nice. gwasgu... Nid yw'r Neis. social, Oh, beth fi angen gwasgu ar gyfer social? Sut ti'n agor social club? Rwy'n dweud... home? Home Oh. ar y keyboard. Home. Oh, Ar y keyboard. Oh, Home. Mae ddim yn O. Home. P. Ar y Home, keyboard. sorry, home. Home. There's Right no there. place I like yr olwyn. O, i'r olwyn. Woohoo! Yeah! Dwi'n mynd i ennill y car 100%. 100%. O, ie. Dwi'n mynd i ennill y car. Right. Right, sut dwi'n gwneud hyn? Ar So, y... croeso ti keyboard a mouse. Fate Craig i ymuno yn yr audio hefyd. Neu os ti ddim, nawn ni just siarad trwy text ar chat. Mae'n hollol lan i ti. Right, ti'n barod? Yep, spin it! Oh. Wheel Oh, of fe- Fortune. Ti angen Oh, spin man. of ever control. Right. Left stick. Ti ddim gael controller. Ah! O, mae'n... Home. Sut ydw i'n Mae'n gwneud dangos ti hyn? yn y top left. Or screen, usually. Use S to spin. Aha! Yeah! Car. Yeah, come on. Come on, car. Come on! Oh, boo! To, Nawr, beth yw send hyn? game invite i Fate Level Craig. points. Dwi'n mynd So i... dyle ti addo rhywun. gallu ymuno yn yr un byd nawr. Gael ti chwarae eto? O, na. Gael ti chwarae y bandits? O, ti'n gallu. O, cool. Ydy'r gameplay wedi rewi? Oh. Yes, rwy'n di tabu allan. Ah, okay. Tabi. Okay, byddaf yn ymuno, ond ni fyddaf yn siarad. So ti bydd y silent assassin. Game yma. Mae yna. Good. Nice. Cool. Hapus. Mm. So. Map. So, ti'n gwybod y waypoint thingy o'n ni just wedi wneud? So ti fyna, fi'n gwasgu... Right, Hwnna. ddim hoffi y bandit. Un moment, sorry. Yn iawn, mae ddim yn problem. No. So os fi'n neidio mewn car nawr, bydd e'n dangos fi y ffordd cyfle yma fi'n mynd fyna. So Josh, ti'n gwybod fi wedi creu waypoint ar y map? Sut ydw Right. i'n gweld ar fel y mini-map fi nawr, fel y ffordd cyflymaf o cyrraedd y pwynt yna? Mae yna dau waypoints, dwi'n meddwl. Ydy wedi... Ydy yn porffor?
Yeah. Ond fi ddim yn gallu gweld e. Pan fi'n... O. Ydy mewn tŷ neu rhywbeth? Na, fi just yn trio... O, wnaeth rhywun redig fi drosodd. Un munud. Un munud. Ie, os Tynnu mae'n fe mas broken. o'r car. Okay. O, ti'n gallu gweld O, so mae rhaid fi mynd mewn car i Right, ie, dyna pam. dyna pam. Okay. Ie. So ti'n methu just cerdded pob man. Oh, hello. Oh, sorry. Rhywbeth di digwydd fanna, fi just yn yr awyr eto fel pie in the sky. Oh, Downloading. There's a hacker. Mae'n dweud downloading. There's a hacker. Find new session. Pie o Perico Heist. Ydy hwn yn ti? O, achos ni gyda digon o chwaraewyr nawr. O na, mae rhywun arall yn trio dwy'n fi. Na. Fi'n mynd i new session, mae'n a hacker. So hwnna. Ys e? Mae'n rhaid yna pobl yn y chat yn dweud bod yna hacker. Oh yeah, look, fi... Sismito Tequila. Fi ddim eisiau bod yn rhan o crew yma. Quit this job. Quit. Okay. The leader has left the planning screen. Ooh. Oh dear, oh dear. Mae stream hyn yn shambles. Wyt ti wedi ymuno... Ti siarad fi nôl, Josh. Wyt ti wedi ymuno... Job rhywun? Na, oedd rhywun di tynnu rhywun ar... Ie, wedi tynnu fi mewn i'w job nhw. A fi heb gofyn i bod yn rhan o crew nhw. Bydd ti angen accept o'r invite. O'n i yn gwasgu bod tymau yn fynd. Ond fi ddim yn gofyn beth fi'n neud, o. No. Oedd yn digon anodd. Oedd yn digon anodd yn un o crew ti. Rosin D, long time no see. Croeso. Hey, siwmai. O, Gerald wedi gofyn am job list. Sut i ti? Right, i pawb gallu, like, ymuno ar fi? Ie. Gallu gwahodd fi? Na. Fi ar bwys y ship mawr nawr. Os ti'n mynd ar online, neu friends, Oh, here we go. o'r main Alright. menu, gwasgu start, mynd i friends, ffeindio fi ar y friends list a click join. Oh yeah, okay. Join. Oh, mae gallu send o game invites. Ti'n gallu. Oh. Nefi blow. Alright, there you go. Dark Ghost. Send game. Join game. Fi ddim eisiau... Yeah, there we go. Ie, ni'n good. Ni'n cael yr un hwyl ni wastad yn cael gyda GTA Online. Dyna gyd ni'n gallu dweud. Rhan fwy o fe, ni just yn ffeindio hackers, gorfod dechrau eto, ffeindio pobl, cael 4 person i wneud actual heist. Yeah. Beth arall ni di wneud? Dim byd lot arall. Ti di, like, gwastraffu ei O, gwastraffu. Faint o arian nes i gwastraffu? 100,000 neu rhywbeth stupid fel yna. Achos o'n i eisiau newid gwisg, a nes i gwasgu change appearance, yn meddwl, o, ma'n o'n ffain. Rhywbeth fel 100,000. Iawn, diolch. Byth yn eistedd i lawr digon i gwylio Twitch llawer nawr, ond waka waka, ni'n mynd i Qatar. Iawn. Right. So, ydw i yn yr un byd â ti nawr? Ti'n gallu gweld fi ar y map, o? Fi'n edrych nawr. Please. Yep, ti dau mewn y world. Yay. Woo, right. Be fi'n dod i pigo ti lan. Diolch, beth am hynny. Ydy Fate Craig yn... Ie, dyle fe nawr. Mae wedi dweud, dwi'n mewn general, aros i cael ei roi mewn. Dwi'n wneud synwyr? Angen restart o'r game, achos mae ddim yn load o fi mewn. Fe. No, ni wedi dechrau, ni wedi just wedi mynd o server nawr, so gobeithio bydd hyn yn gwell. Ie, gallai wneud invite eto, ddo, i fe. Yes, bydd hwn yn good. Ie, just i wneud yn siŵr. Okay. Let it be, eto. Sitting on the dock of the bay, wasting time. So pryd mae'n Dyna yw World stream Cup ni, yn actually. dechrau te? Tachwedd, rhywbryd. Tachwedd ydy. Okay. Ydych chi'n chwarae RP o gwbl? A GTA. Oh, na, rhywbeth wedi chwarae fe. Mae ffrind o university yn, like, cael RP server, ond rhywbeth wedi chwarae RP fy hun. Mae'n edrych really hwyl, though.
Beth yw RP? Roleplay. Oh. So ti'n like roleplay o fel actual person mewn... Oh. mewn GTA. y byd. Pam wyt ti'n mor, like, all the way lawr fanna? Hey, fi methu helpu lle nhw'n spawn o fi, okay? Ti'n mewn y Gosh. bloody docks? No, Oh, o'n i yn my- dweud... Sitting on the dock of Back the... of the bay, wasting time. Fel stream yma. RP yn Cymraeg. Actually, beth bydd Mae'n- roleplay yn y Cymraeg? Okay, dwi'n meddwl bod fi wedi... Chwarae Discord. rôl. Chwarae. Discord, okay. Oh, mae hwnna'n... Bydd fe'n chwarae rôl? Oh, Yeah, role chwarae is rôl, just yeah. role. Chwarae Chwarae rôl, wel. yeah, chwarae rôl. Chwarae rôl, Right. CR. Right, here we go. Oh, ti eisiau ymuno? Okay, fine. Dyna ti. Fe creu gyda ni. Right, Nice. cool. Wyt ti yn yr Helo. un byd, though? Fi wedi Oh! danfon gwahoddiad i ti, Craig. So, yeah. Whoops. Oh, wow, ti'n speedo. Yeah, sorry, rwy fi'n edrych i ffwrdd o'r sgrin a rwy fi'n crasio. Okay. Oh, sugar, fi wastad yn dweud yes to Gerald's mission. Oh, Nah, quit. Quit. Go to quit this job, yes. Oh, I great, swear ti'n to mynd i God. respawn o rhywle arall na. Na, fi ddim. Am I- fi- Neu na? Okay, good. A mae Morgan y ffordd, mae'n just fel gwasgu pob key, pob button. Yeah, just pob button. Fi'n ofnadwy. Ti'n Right, like, okay. Pryd mae like pop-ups ar like wefan yn dod lan, like, oh, you have a virus. Wyt ti just gwasgu fix. Na, fi ddim. Fi wedi dysgu o profiad pa'n neud hwnna. Dim eto, sorry. No. O'n i'n curious. Sorry, ti'n cael sorry. loads o amser fake, Craig. Rhaid angen pig lan Morgan. Oh, yeah. Yeah. A wedyn pan mae Morgan efo ti, mae'n mynd o'r server eto. Yeah. Fi ddim. Beth sy'n circle of digwydd, life. right? Yn key bindings fi, am ryw reswm, ti'n gwybod y ffôn i pop o fyny, mae hwnna'n popio lan trwy'r amser. So, Right. os ti'n gwasgu A am y ffôn i fyny, mae fel, yes, yn dwi accept a stuff. So, fi'n trio redeg, a be fi'n dwasu yw, accept mission ar y ffôn. So, mae Right, hwnna wedi digwydd right. doi waith yn barod, so fi angen Right. newid y settings neu rhywbeth. So, paid redeg te. Wel, fi angen redeg, ni wedi bod Then- trwy hwn o'r blaen. Fi Oh, methu man. chwarae'r gêm yma Ti heb. gallu. Os dwi'n Pro. gallu, ti'n gallu. Oh, diolch am y nudge. Yeah. Geiriau bendigenig o Josh. Okay. Oh. Mae'n Diolch iawn. mewn Mae'n yr iawn, Uber. mae'n iawn. Uber. Os fi Uber, ie, bydd hwnna'n eitha fancy Uber. O, rwy'n anghofio ti'n gallu stiro? Efo mouse? Am rhyw reswm. Ie. Wyt ti? Ie, os ti'n clicio, ti'n gallu symud y mouse a mae'n... Wyt ti? Ie, Handy. wedi Handy. crasho, gwneud hwnna. Ai. Wedi colli drws fi hefyd. Nice. Ddim angen e. Mae'n rhy boeth. Cael nice safe nhw nawr. Am beth wyt ti'n siarad, boys? Rwy hei, drws fy car. O, just y gael. Ond hwnna ddim yn car ti. Pai poeni. Dwi ddim efo ti. Okay. O, ti ar car rhywun arall i ti. Dwi'n car fy hun, ie. Dwi'n Okay. dod i ti na. So, pwy sydd wedi... Ydy unrhyw un arall wedi gweld y GTA 6 leaks? Yeah. Na, dwi ddim. Roedd fe'n Ie, edrych ambell un. really good. Roedd fi'n gwylio Ie. like, well, skip a trwy'r holl, like, yr fideo awr o hyd. Ie. Roedd fe'n edrych really da. Roedd fi'n Ie. hoffi beth rwy'n gweld. Mae'n Okay. edrych promising. Ie. Ti'n gwybod beth, maen nhw wastad yn dweud mewn leaks, a wedyn ti'n ffeindio mas, it's a setup. Yeah. Just, you know, maen nhw fel super, you know, fel Yeah. marketing stunt to the max. Achos, come on, mae rai bod nhw wedi bod yn gweithio ar y gêm yma am gymaint o amser. Rai bod. Yeah. Wel, mae rhywun wedi leak o'r source code y game hefyd, so hwn yn lean o fe towards bod yn ddim intentional. Na, maen nhw'n wir, achos hwnna'n werth lot ar. Ond nhw wedi gwerthu GTA 5 source code am fel, like, loads o arian. Neu fi wedi darllen hwnna'n wrong. GTA 5? Yeah. O'n i'n meddwl taw. Dwi'n meddwl mae GTA 5 source code wedi leak o.
Okay. Okay. Just a GTA 6. Just y 6. Okay. Wyt ti'n... Mae'n eich... Na, ie. Yeah, remember. Dwi'n yma. Dwi'n yma. O! Oh, Morgan, ti di newid Ocê. eich appearance. Yeah, am 100,000,000 o bunnau, dyle fe edrych yn dda. Jesus, nawr ni fel Ocean's 11. Wyt ti'n edrych fel... A Josh. fel actor na. O, beth yw hyn? 50 beth. Beth yw hyn? Beth yw Wait, beth? Ocean's 11 a Josh. Sorry, Josh. Pam mae ddim yn gadael fi yn y lift? O, un ar y tro fe. Hwna'n ridiculous. O, ffe Craig yn dweud rwy'n credu bod fy PC wedi torri. Oh, to be no. honest. O, na. Ni just yn mynd i'r mission. Ah. O, pa i dweud hwnna? Oh, man. I'd really buzz ti mewn. Ie, dwi'n mewn o'ch garage. Oh. Gwybod pawb. Dwi'n dod nhw. Dwi'n gwybod No. pam. Mae'n iawn, dwi'n dod. Right. Hola, hola, como estas? Hello, hello, hello. Wow, Morgan, sharp iawn. Ooh, a ni gwneud Diolch, beach mate. casual. Ti'n edrych fel clown. Sort of chi? Ti'n edrych fel... Ti'n edrych fel... Can't read the whole... Fe'r O, clown? Yeah, Right. ti'n edrych fel... Sut yn y bu fi newid gwisg heb talu loads o arian then? Right, ti angen... Gwasgu'r button correct. So, Shut up, Josh. So- Ti di set o fi lan. Go on. ti angen mynd i siop. Na, ti'n gallu gwneud Build o e. lan Os ti- outfit. A wedyn Os ti'n- safio fe fel outfit, right? Os ti'n mynd mewn y menu bach, mae'n M ar y keyboard, fydd yn gwybod beth. Right. M Ie. ar y keyboard, lawr i style. Dim gwasgu change appearance, mynd lawr. Oh, sugar, yeah. A os ti'n cael outfit save, ti'n Mae'n gallu locked newid... nawr achos fi ddim gyda digon o arian. Oh na, 27, you've changed your appearance too recently. The option will be available again in 27 minutes. Oh, so an embarrassing. Os ti'n cael outfits, ti'n gallu newid nhw fyna. Os ti ddim... Ddim gyda ti angen outfit. mynd- Ie, ti'n angen mynd i'r TT, neu'r Damn. siop. Jacket, closed. Fi gallu cael jacket fi, though. O, dyna ti. Na. Dance partner. So, everyone. yeah, ti crew. angen mynd i, Ooh, like, That's fun. Woogie. like a clothes Ooh, shop. woogie. neu- Yeah, neu yeah. Mae'n i, neud like- synnwyr. Neu, Yeah. mewn i'r tîm, Yeah. ie. So mae gen i like a suit outfit, a biker outfit, a beach casual outfit. Yeah. So All right. Wel, dyna ni. Right, so beth ni'n gwneud nawr te? Wel, nawr mae PC Craig wedi torri. Bydd rhaid i ni meddwl am rhywbeth arall. A ni gallu gwneud set-up ar gyfer mission arall? Bydd fi angen abandon o'r heist hyn. O, na. Beth o'n am poen? I'm just thinking, mae gen i CO... Mae'r missions yna'n pretty boring. Yeah. Ni gallu gwneud Like- fel y OG missions, fel ti'n join mewn ar Yeah. like start menu. Sut ni'n gwneud nhw? Online, a wedyn missions, dwi'n meddwl. Jobs. Choose play jobs, one of... Okay, Play jobs. Yeah. Rockstar created. Yeah. Oh, Ryan like a... Like the little... Yeah, ni gallu gwneud y races Yeah, hefyd. stunt race. Oh yeah, stunt races. Beth yw capture? It's like like Oh, Kidnapping? na, mm, fel briefcase ti'n cymryd Oh, o okay. teams. Yeah. Oh, okay. Oh, I see. Os ti'n dewis y mission fel yna, dwi ddim yn meddwl mae pawb yn mynd efo ti. Dwi ddim yn gallu cofio. Bydd fi'n... Let me... Okay, bydd fi'n mynd i dewis stunt race. If you want to Okay. start this job, okay. A wedyn bydd fi'n invite o ti fe. Ac hefyd agor Yeah. yeah. lan. No active race found. Would you like to continue and host? Host, please. Okay. Right. Yeah, os ti eisiau trio load o game ti eto, Craig, a ti'n ffansio fel wneud y mission, byddwn ni'n hapus i ti ymuno, dim problem o gwbl. Ond ni'n mynd i trio'r stunt things nawr, fi'n credu.
Ond, ie, bydd ni'n mwy na hapus. Fel Right, you're full invited to restart. Ie, wow. dwi wedi cael e. Dwi'n meddwl mae'n dod ar ffôn. Ie, Joblist, ie, mae yn hefyd. dyna fo. Okay. Right te. Ni'n gallu chwarae y gêm hyn nawr? Yeah. Okay, sut fi'n gwasgu accept? Oh yeah, fi'n good at accept. Oh, there Gerald. we are. There you go. Right, Hopping woohoo! circuit. Ti eisiau fi invite just like random multiplayer players neu just dechrau efo ni tri? Dim ots. Be bynnag ti'n credu yw'r mwyaf diddorol? Let's just gwneud un just efo ni tri yn gyntaf. Okay. Amser. Yeah. Right, wnaeth o EGX dechrau heddiw, actually. O, Fi ddim yn credu, fi'n credu bydd gyda nhw esgusodion pam dyw, Yeah. you know, hyn a'r llall, ond mae yna loads o indie games a bla bla bla, ond, yeah, fi dal yn edrych ymlaen, mae dal yn event byw mewn person, so yeah, edrych ymlaen. Hmm. Deg eiliau pawb. Os ti eisiau trio fe, Craig, yeah. Mae lan i ti. Mm. Oh, brilliant. Rwy'n mynd i ennill. Right, o bad. Ydy e just ni tri yn erbyn i gilydd, ddo? Yeah. O, yna'n llai diddorol. Sorry, we just ddim yn gweld lot o pwynt o hwn. Allan o ffordd. O, Oh, you bugger. Na. Oes na fel nitros neu rhywbeth? Ddim siŵr. Mae'n 7 laps o hyn, by the way. Oh god, here we go. rhywbeth, mae yna'n y... Y dau cas genre Dechrau. fi yn y byd, right? First person shooters a gemau Oh, gyrru. no! Oh my god! Dim diddordeb o gwbl. I fawr, Sut bach. fi'n like reset ar eto? Oil fawr, byti bach. Bati bach. Chipati. Oh, what's the reset button? I thought it was Y. Triangle. Yeah, mae Y ar y... Bloody hell, we're miles away now. O. Paid a phoeni bad. Paid a poeni bad. Paid a phoeni Mae hwnna proper fel Scalextrics track yn dwi e. Yeah, mae yn. Wel, mae hyn yn very straightforward. Ydy? Dau, lap Yeah, dau. mae'n a bit boring yn heb ddim full lobby, ydy e? Yeah, Ie, ti angen mwy o bobl. yeah. Fi ddim wedi gweld unrhyw un ar ôl dwi wedi sad. Well, mae'n No. literally just ni tri yn our lobby. Yeah, 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 yeah. 2 out of 7, oh god. Oh, flip. Pam o fi dewis Bach o saith- tro, fi ddim yn gwybod, fi ddim yn gwybod. Just Pam like o your ti'n intro, mynd lawr y 7 hewl o hot laps, ring a fel rasio ni fel, o na, fi ni wedi gwneud hwn o'r blaen. Oedd yr un gyda'r bikes yn diddorol, though. Cofio rai gyda'r bikes a ti ar Ie, ben fel mae 'na- thing a ti fod bwrw nhw. Yeah, a mae Yeah. un efo, like, eiriau sydd yn gallu hedfan. Alright. O ddim hedfan, ie. ond, Sut yn ni'n like, cael y- gleidio. Sut Ie, ni'n mae'n cael y cael game mode Irishers. smooth? Oh my god, fi'n ffonio Le Mans nawr achos mae settings fi... How are you flippin' heck, phoning fi Le ddim eisiau Mans? siarad No. gyda Le Mans. Nath e just read what's cracking fool. Whole mega exit. Mewn mission, what? Serious? Fi'n gwybod Because I'm am... beautiful. Fi ddim yn deall beth sy'n digwydd achos rhywsut mae settings fi Mae'n i gael y digwydd ffôn achos- lan a... Yeah, yeah. Fi'n- Mae'n digwydd oherwydd ti'n ffrindiau gorau efo Lamar, alright? Yeah. Fi gyda Le Mans a Speed Isle. So Ie, pob ie, tro ie. fi'n troi chwith, mae fi'n ffonio Le Mans. Na, fi yn gwybod beth sy'n digwydd. Fi'n gysau e, though. Get off, Le Mans.
Bydd yn siarad ar Lamar fel hynny. Sorry, Lamar. Symau, ie. Sorry, Lamar. Crio. Bye-bye! O, O, mae'n ti'n diddorol lapio nawr. fi? Na, just Na, wedi ddim pasio lapio. ti. O, Wel, mae hyn yn neis. Mae'n Sunday Joio drive. hwnna ti? Sunday Drive, ie. Dydd Sul Gyrru. Hot Ring Circuit, City Slick. No. So, unrhyw gemau mae pawb yn, like, edrych ymlaen at? GTA 6, no. Ar ôl gweld y leaked. Na, fi heb wedi gweld y leaks. Wel, fi'n gallu mynd i EGX ar dydd Sul, a wedyn fi'n gallu Ffeindio dweud wrth wrthi. newydd. Yes, fi'n gallu dweud wrthi wedyn. Dweud ni ar ôl di Sul. Okay. Ie, ie. Gofyn y cwestiwn ie. eto. Dod nôl, achos, ie. dod nôl wedyn. O, fi'n curious i gweld sut mae PSVR 2 yn mynd i bod fel. Yeah, mae'n edrych yn da. Mae yn edrych fel lefel fyny o PSVR. Fi dal ddim yn siŵr os maen nhw wedi gwneud digon, achos dwi ddim yn de-waver, so ti dal yn mynd i cael lots o cables a stuff. And I don't know. Yeah. Ie. Fi ddim yn quite... O'n i really mewn i fe gyda Firewall, a fi wedi cael profiadau da, ond ar gyfer wneud stream, dwi jyst ddim digon cyfforddus i gallu wneud stream. Lap 5. Yeah. Er dweud hynny, Ie. fi eisiau wneud y Sniper Elite VR, PSVR stream, achos ni gyd yn gallu kind of gwylio fe a bydd e'n eitha funny. Yeah. Gael fel high score. Ie, cool. But Croesi os ti'n bysedd, trio- fake Craig. Croesi bysedd. Yeah, come on. Verifying game files. Oh. Yeah. Ond mae'r un peth sy'n rili da efo'r PSVR yw'r eye tracking sy'n Ie. mewn e. Like, bydd hwnna rwy'n meddwl yn fath o, like, game changer. Yeah. Yw'r eye tracking, oherwydd hwnna gallu, you know, golygu bod ti'n gallu, like, ffocysu ar pethau ar y sgrin, neu, Yeah. neu dim ond rendro. Ond beth Beth os ti ti'n gyda edrych ar? boncau? Beth os ti gyda boncau? Wel, dim Problemau... Problemau... O, Dim dwi mwy o wedi meddwl hyn. broblemau Ie. mwy gyda ti. Ie, ie. Fucking harsh. Ond na, o'n i jyst yn wondro am hwnna, achos beth os ti yn gyda un llygaid sy'n bach yn Wel, i'r dde neu chwith, falle bydd ti'n edrych ar bit, a bydd yna'n eitha annoying. perhaps bydd y... Wel, oherwydd, yr un peth efo, like, yr eye tracking bydd yn da yw bod ti dim ond rendro bod beth ti'n actually edrych ar mewn full Okay. resolution. A'r Right. rest o fe, just gallu bod lower resolution. Sy'n okay. safio resources. Mm. And wedyn pryd ti'n edrych rownd, like, a screen, like, a Alright. bit sy'n full resolution, gallu newid. Ac hefyd, like, you know, like, UIs and stuff, so ti'n gallu defnyddio hwnna i, like, edrych ar y UIs, neu, like, dewis menus, neu rhywbeth. Yeah. Oh, Jesus, no! Yeah, paflu fi off. Na, ti'n gwybod, mae fel yr un Horizon Zero Dawn yn edrych yn diddorol. Ti wedi gweld y adverts am hwnna? PSVR Na, 2. dwi ddim. Ie, mae'n edrych yn eitha cool. Yeah. Rwy'n meddwl. Like, fi yn hoffi'r syniad o fel dringo lans y peth, ond fi ddim eisiau gorwneud y bit yna, achos mae bach yn fel, oh, really, fi ddim... Honna, fi ddim yn chwarae gemau i just dringo ar stuff. Yeah. You know, dwi ddim mechanic really cyffroes, dwi e, ond ti'n gwybod fel Uncharted, oedd e'n edrych fel yn Horizon Zero Dawn, mae fe'n eitha tebyg o ran style, o ran dringo a mynd i'r ochr, a dringo lan a lawr. Ie. Wel. A mae hyn yn diddorol. Ie, yeah, mae hwn yn boring, right. Rwy fi yn gofyn, na ti eisiau aros i pobl arall dod mewn?
Na, Ie, wel, ie. ni wedi bod yn aros am fel 2 awr na. Ie, i chwarae rhywbeth. Dwi'n chwarae unrhyw beth. Ie, hyn yn digwydd Ie. pob amser. Trwy'r bloody amser. gyd. Ti ddim di arfer gyda hwn, Josh. Dyna yw'r stream. Na, fi ddim. Wel, Dyna mae GTA pam yn mae'r fel gwylwyr hwnna. i gyd yn dod nôl. Ie. Nhw'n dod ar y stream, ond maen nhw'n aros am y menus. Yep. Oh, yes. Oh, yes. O ie, o ie, dwi'n gweld. Right Oh, te. sabotage. Sabotage. Oh! Oh, sh... Dal yn gydaf, do. This i really mess o hwnna lan. O, ni bron wedi gallu pasio'r ddoi chi, a nes i just ddim... A daro. Ti wastad yn torri'r cornel yna? Neu fi one dros. Sy'n rhyw Oh gweld ni no! No! Yay! Blink yn eich, right. Dyna'n gwael. Good. Sa'n aros i fi gorffen nawr. Na, ti gael Ond mae'n dweud... O, ie. 15 eiliad. Mynd bad. Whee! O, na. Backflip! Woo! Backflip. Barrel. Barrel! Barrel! Landed it. Oh, wow. A nes ti actually glanio, Physics. wow. Fizzeg! Bizeg, but... Bizeg. Bendith. Diolch yn fawr. Right, let's be allan o'r blymyn lobby hyn. Yes! Right then. Dwnff. Please paid wneud i ni wneud hwnna eto. Yeah. Chwarae, GD5. Round 2! Absolutely not. God. Fine, let's gonna first person shooter game mode. No! Right, Gwaski free mode, Dewis free mode, Dewis free mode. Maybe Be ni team fod in wneud? Gwaski free Quit? mode. Gwaski free Quit? mode. Gwaski free Oh, mode. yeah, go, sorry, free mode, go on. Diolch am ail adrodd 5 gwaith. Fi'n Free mode. deall. Gwaski mode. free mode. Quit? No! Finger beards? Be ti'n meddwl? Oh, Ai, god. ai. Mae wedi bod yn wythnos hir, okay? A mae'n mynd i bod yn hirach gyda y TC. Fi'n edrych ymlaen at y feddwl. Ond o... God, mae siwr yn eitha hir mae'n ar bus. Yeah. So, bod yn barod am hwnna. Josh, Right. Ydy'n fel 3-4 awr? Rhywbeth fel yna? 3 a hanner. 3 hanner. O, mae'n iawn. Fi'n gallu dod ar llyfr. Mae'n iawn. Yeah. Ti'n gallu darllen yn y bus, ar y bus, a ddim bod yn sal. Fi'n gallu trio. Alright. Fly drive. A ni mewn yr un... Na, ni ddim mewn yr un sy'n... Na, mae... Pam ti ti'n gwneud hyn? Mae'n yn... GTA's like, alright, different server. Right. Ie, mae pob amser. Gwael. Pwy sy'n ymuno am pwy? Mi na ti na. Fi Alrighty. dal ar y loading thing. Ie, a fi. Mae'n iawn. Mae jyst yn dweud GTA Online Fly Drive, Caio Perico series. Bla, bla. Fly Drive. Dwi'n cael Criminal Enterprise. Mm. O, dwi'n mewn. O, Peacock. Yn y pigeon. Dwi'n ie, Ocê. ie. O, pwy o'na? E, Morgan? Rwy'n yn O, gwahodd fi. dwi'n mewn... Ie, dwi'n mewn o'r un peth a ti. Oi, ti'n seithi fi? Na, Na, mae hwn yna rhywun rhywun arall. arall. Redig i ffwrdd. Rhedeg Morgan, mae'n dod. O, ni mewn Mae yr yn un... dod. Ie, ni mewn yr un... lobby. O, oce. Unwaith fi'n cuddio rhywbeth, fi angen newid y settings fan hyn. It's ridiculous. Mae ffôn fi'n popol am pob 5 eiliad. Right, Beth here i we go. gwasgu ond... Fi ddim yn gwybod. Settings, let's have Morgan, a look. mae'n gwybod. Ble ti, Morgan? Ti'n Gamepad. cuddio rhywble? One sec. O, ti'n mewn y Keyboard. cornel hwnna. Right. I'm here in the corner. Losing my Hey there, religion. Sit. Delilah. Bit, and it, right. Phone up, phone left. Phone left. Like. Banana phone. Banana phone.
Show controls for weapon, phone, Wow. move. Wyt ti mewn yr un server o fi? Yeah. O, o ie, dyna ti. Oh. See, mae ddim yn dweud bod... Mae'n dweud ffôn left, ffôn a pethau, just yw fel y D-pad. So, I don't know. Beth yna, bydd... Ie, dwi ddim... Amazing. Gwybod, mae... Car hyn gallu gwneud hyn. Oh my gosh. Wheelies mewn car. yma. Nice. Oh! Wait, beth bos rwy'n mynd ar y bonnet O, ti, pryd ti'n... Os ti'n... Woo! Oh! Let me trio Gyd ti hwnna. slide o drosodd. A wedyn... O, okay. Okay, rwy'n mynd I trio slide o drosodd te. Ready? Woo! O, Os fi'n gwasgu just restore defaults ar gyfer popeth, dyle fe dod Oh. nôl i'r... Dyle hwnna gweithio, efe. Whee! Restore defaults. beth os fi'n mynd yn ôl pan fi'n gwneud hwnna? A, there we go. Creator? Beth yw creator? I'm sure. O, mae car yn dod. Ooh. Okay. Pa car? Oh, mae'n dal yn neud e! Right. Be sy'n dal yn neud e? Right, fi'n gwasgu left analog Mewn oen. lan, Ewch- a mae'r ewch blimin ffôn yn dod ar. Wyt ti gallu reset o'r keybinds ti? If I have phone up, is keypad up? Yeah. A, D-pad up, yeah. yeah, D-pad up. Ie, a fi'n mae gwybod, keypad ond up. ar un fi mae analog left, no, left stick. Mae'n neud yr un peth. Oh, really? Ti'n dod mewn oen? Ti'n gwybod mae cymeriad ti o wan yn edrych fel y gai o'n naeth canu Blurred Lines. Robin? Robin Thicke. Really? Robin Thicke. Thicke, yeah. Mae'n thick. Robin. Thicke. Robin. Robin Thicke. Dyna pwy ni'n siarad am. Ti'n gallu rhoi hwnna mewn... Llanffair, Pwrs Gwingers. Go get. Gwyd rofill. Robin. Robin Thicke. A nesaf i gystadlu yw Robin Thicke. Uh-oh. Oh. Mae heddlu yn dod. Ie, dyna pan fi'n mynd I dilyn y heddlu ffeindio chi, achos fi'n gwybod maen nhw ar ôl ti. O, mae... Mae hwnna'n... I don't know. O, achos o wain. O, O, a hefyd, mae constantly rhywbeth yn dweud recording, so fi'n credu mae un ceibains fi jyst yn recordio stuff, a fi ddim yn siŵr. Honestly, Morgan, sain cael clem Ie. Ie. Be Ydy sy'n popeth yn... ar y game. Popeth yn binded I... button A. Yeah, sorry, pal. Popeth yn... Mae popeth yn... Just yn digwydd pan ti'n gwasgu un. Yeah. Did you bind the paw control? Yeah, mae popeth I baindo A? I un bottom. Ar un bryd. Mae'n probably weird, actually. Oh my god. Dyna pan mae heddlu yn dal dod yn ni, ac sy'n gwneud hwnna. Sorry, rwy'n just set you rwy'n ar tan yn ffle. Ie, dwi'n gwybod. Oedd hyn, dwi'n meddwl. O. Beth wyt ti'n gwneud o wain? Pai poeni. Fi'n poeni. Reit te, ydy wedi... Ti'n iawn nawr, Morgan? Wyt ti'n... Ie, fi'n iawn nawr. Na I just ddim Alright. gwasgu fyny ar y holl game, it's fine. Right. Oh, sugar. Yeah. Sugar so- honey iced tea.
Sugar, oh, shiver me timbers. Right. Nawn ni ffeindio chi nawr. Stunt jump. Failed. Ah, Sut ti'n blast nhw? Gerald. Fi ddim eisiau neud job Left neu Gerald. right ar y... De neu chwyth ar y d-pad. Ai. Aliens. Wow. Whoa. Wow. Mae'r un button ar y blwmin radio changer button. Alright. Do 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 do. Soccer man. Mae'n Greggy, oh. Oh man. Woo! Woohoo! Mae hyn ar y can am hyn. What? Look at it. I'm on it, what? Absolutely yay! Miles, Mystery. Jeez. Oh, oh. Into the city, yay! It just goes. Oh my god, look at it! None of them. Yay! Bonk. Right, dros y deilad hyn. Yay! Pam maen nhw'n mynd so far? Go, Pam. Oh. Oh, grenades ddim yn mynd hwnna far. Actually, no, like, pwy yn y byd gallu taflu grenade hwnna far? Ydy. Fawr. Uh-oh. Problemau fawr gyda ni, achos ti wedi gwneud hwnna. Reit te, mynd o ma. Rwy'n flin. Rwy'n hwnna'n twp. Rwy'n flin. Ie, ti... Roedd hwnna'n untop. Alternate. Radio wheel. Oh. Oh, fi'n newid popeth i alternate. Os fi'n newid popeth i alternate, fi'n credu bydd ni'n Uh-oh. fine. Oh! O na, mae dal yn blynedd. Rwy'n cael, like, weird massive desync. Yeah, wyt ti'n, like, mynd syth Oh. mewn i wal i fi. Right, well, ni'n iawn. Ond mae heddlu yn da... O ie, mae hwnna'n helpu. Seithio'r heddlu, mae hwnna'n helpu lawer. Na. Fi'n iawn. Ooh! Zoidberg fi wedi dod allan ta, wedyn. Beth yw'r icon hwnna ar y map? Fi ddim wedi chwarae game hyn am Pa'r icon? blynyddoedd. Mask, ydy e? Mask? Ie, fanna. Wedi prynu masgau neu rhywbeth ydy. Rwy'n methu gweld mask. Comic store? O, no. Oce, mae hyn yn problem. Oh, shit. Sugar honey iced tea. What? Mae'n iawn, mae'n iawn. Mae'n heddlu yn dod. Iawn. Ah, Pop play in. Coiny is fine. Oh, wipe out. Pout! Whee! Mae'n llawer o hwyl. Oh! Fynd o ma.
Get out! Nah. Oh! I go it. Eisiau cwrdd rhywle i neud rhywbeth? Nah. Oh, okay. Yeah, beth ti eisiau gwneud? I ddim yn Ni'n siŵr. gael... Yn ei enw un arall yn... Let me chwarae? get you Na, down. mae'n dweud ISTG os mae ddim yn gweithio nawr. Fi ddim yn gwybod beth yw'r briefs ma'n meddwl, guys. ISTB. ISTG. Gwneud bunker missions. Mae gen i bunker. Bunker, Mae gael gwneud bunker missions. Whee! Beth yw bunker mission? I don't know. It's like a clem. Nid gynnig. Okay, trio O, fe. Dwi'n gweld hyn ar y blaen, mae graffiti ar y... Oh yeah. Yeah. Cool. Ie, ble ni angen mynd? Yeah. Ar y traeth? You could do the casino heist Oh. and the doomsday heist with 3 people. Wel, ni wedi gwneud y casino heist, ni heb gwneud y doomsday heist. Go on, Doomsday, please. Alright, doomsday heist it is. Mae'n mynd i'r apartment i ni. Yeah, rwy'n just mynd i tab ar allan am munud. Just i ffeindio'r doomsday heist. Dim problem. Doomsday. Wel, mae'n llawer o problemau, ond... Mae'n iawn. Yeah. Mae'n iawn. Mae dim ond... Mae dim ond y heddlu. Mae'n iawn. Right. Heist can you have to be in a facility. Sick. Mae gen i facility? O, ble yw eich facility? Ddim y tu bach, eich facility. Oh, piss. Mae gen i... Na, rwy ddim cael facility. Okay, Mae gen i bunker. right. Alright, so bydd fi'n prynu facility. Alright, fine. Ni facility o wain. Oh, wine. Gwneud e am y viewers. Mae fi Am y wers. gwil... Gwylwyr. Mae wylwyr. Gwylwyr. O, wyl. Gwneud e am y fain. Am y fain. Gag. Gwneud e am y fain o wain. Gwneud e am y TikTok. Am TikTok. Tok-tic. Flin. Oh, diolch. Oh my gosh. It's lladd rhywun. Di'n bwrw fi allan y facility buying thing. O. Polluted Uh-oh. Bay Oh, facility dear. is 1.2 million. Mission over. Ah. Dwi wedi colli heddlu. 1.2 million. That's miles away. Mae'n like right ar top a map. Yeah, mae yna'n Poleta Bay. Yeah, rhaid gwybod yna. Road trip. Mae hwnna'n mynd i cymryd oesoedd i gwneud unrhyw mission. Yeah, mae yn. Mae yn. Oh, As God. ti angen dod nôl lawr hyn. Yeah. Blueberry Hill. O, mae yna. There's 2.1 million am Zancudo River facility. Hwnna'n better. Oops. Oh, Oh, ti di cico fi allan e? Pwy? bleed. I'm dead. Lladd ni nawr. Alright, rwy'n mynd i llaw e. Right, bydd fi prynu facility. Dwi'n chwarae hen game. Pan ydi e ddim yn gweithio nawr? It's the way of the world, innit, Craig? Mae'n fel ni, mae popeth yn gweithio'n absolutely fine. A pryd bynnag ni'n streamo, mae rhywbeth yn mynd Oh, classic. fel like y Yeah. cyfriadur fi. Mae popeth yn gweithio fine. Mae pryd ni'n dechrau streamo, lag. Absolute lag. Graphics card Ddim yn crashes, gweithio, graphics fi'n driver gwybod. crashes, the lot. And it's like, why? Fi'n gwybod. Mae'n Dwi wedi false lladd e. law, yndyw e? Ni'n cursed. Rwy'n cursed rwy'n meddwl. Yw Na. beth mae O'n hwnna. i'n cael hwyl. Ni'n byw gyda fe. Yeah. Fine. Cursed. Oh na. Mae Craig yn dweud mae'n gael y facility yn canol y map. Oh, na. Ah, man. Oh, man. Mae'n ffain. Mae gen i 4,000. Okay, neck. Nerd. Nerd. May as well spend it on something. Yeah, pam ti'n... Beth ti'n gwneud efo... Rwy'n 4,000 hoard o o wain? virtual currency. Yeah. Yeah, pam. Chap.
Chop. Right, I'm going to call the Ah. Zancudo River one. man. It's got 1 million on it. It's not in the arse end of nowhere. Sure. Yeah. Sure. Oh, Dim I'm going to eisiau call it action Gwyrf replay, to ie. mewn. A fi ar ryw fath o creator mode. Right. Dod am bi. Just eisiau fe gweithio. We're going to Qatar. Beth yn y byd? An orbital cannon. Yes, please. And on an extra meal. Oes o'n dod I fi I trio lladd fi. Mae ddim yn gweithio. To go like a sleeping quarter stuff, I'd be gallu add nhw after the fact. What? Pryd dwi'n prynu, like, facility, we're gallu, like, you know, add a security room, add a lounge. Ah, right, yeah. I'd be gallu Yeah, dwi'n prynu nhw ar ôl. Oh, na. Fi ddim yn gwybod. Maybe? Google. Yeah. Google o. Google, please. Google o fe nawr. Google, can you buy facility Sut- rooms? Sut wyt ti'n newid dy control gamepad options? Unrhyw yn gwybod? Setting? Dim Ie, fel? ti'n mynd I settings, but mae'n dweud, mae fel, ti'n gallu scrollio trwy'r options, but sut wyt ti'n fel actually newid e? Yn gwybod? Na. Okay. Blueberry Hill. Ba-ba-doo-boo. We're going to Qatar. From London to Ibiza. Right, Ti wedi prynu bunker neu facility? Facility. Yw'r gair. Yeah, facility. Facility. Facility ti. Beth yna byd? Yeah, ti gallu, good, we're gallu, like, upgrade fe after the fact, that's really shy. Ah, right. Wyt ti nawr? Yeah. Bendigenig. Bendy bloody gedeg. Alright, just mynd I pitch their green colour scheme, why not? O. O, gwyrdd. O. Mynd efo'r gwyrddoedd. O. 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 O, dwi ddim yn cael y problem... O, ie, fi yn. If you've got a crew, get them together, head over there, Di and hell. come down to the presentation room. Hello. I've got someone to introduce you to. He's richer than God, Rwy'n di and he pranco needs fi. a team Oh, to take down the sugar! toughest security walls in the country. So, of course, he called some bank robbers. Ys ti wedi wneud. Alright, Leicester wedi dweud, let's go. Let's go. Alright, bydd fi'n cael fy car a pic di lan os ti angen lift i'r bunker. Yn ni yn open wheel dam, nid fi quit, sorry. Quit this job, right? Yeah. Damn. Let's go. Let's go. Oh, let's go. Fi eisiau just taflu mobile fi ffwrdd. Mae'n neud hwnna? No, Na, seriously, dwi ddim yn it's just meddwl. winding me up nawr. Fi'n dechrau mynd on tilt gyda'r blimmin mobile
phone alerts off. Kenobi! True updates off. Try pop it off. Where do you find your sarcophagus? Sarcophagus. No Oh, van. no, Oi. creepy. Sarcophagus hell? pie. Return the Tutankhamun. movie prop to Solomon Richards. Oh. Oh, cock. No, sorry. Third person control type. Southpaw. Lenny Mindoi. In the middle of a map. Like a blimmer river run. Lemma River. and back Dodo. Oh, Right, God. okay. Oh, back. Pwy di Solomon Richards? Ruin. Fi ddim yn gwybod, pwy ydi e? Mae'n un... Ti'n gallu... I don't think... I mean, then a movie guy ydi or a single player? Yeah, maybe. Dwi ddim yn cofio. Dechrau, ie. Dwi ddim yn cofio, dwi ddim wedi chwarae y gêm hyn am blynyddoedd. Na. Fi just, Oh, Blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd. O na, Ie, ma- Hwna ddim yn defnyddiol ydi e bod A button fi, sef bydde ti'n dweud un mwyaf pwysig, wedi bindio rhywsut i... Fi'n credu oedd y hacker Wyt wedi ti neud dal hwn. heb di unbind o? Mae O, wedi ti'n... bind o fe i beth ti'n recording clips. So fi'n wedi bod yn recordio tiny clips trwy'r holl game. Ddim yn ffynnu. So un peth, mae ffôn fi'n popo lan pob tro fi'n gwasgu fyny ar y left dick. Is un yn ti, Morgan? Wyt ti eisiau mynd mewn y car fi, Morgan? Ie, fi yn. Wel, dewch ymlaen te, ni'n gallu. Gwrs gwneud hwnna pan fi'n gyrru. Siarad therapy. Len ci yn ec, man. Oh, na. Right, gamepad. Uninstall. Uninstall, yeah. Uninstall. Can't get your ride over there right now. Fi yn teimlo- Ti'n meddwl mae'r hacker wedi gwneud e nawr, wyt ti? Dyna beth fi'n mynd i stick o gyda, okay? Ie, Just- ie. Hackers, bloody hackers. Len ci yna. Hackers, man. What you need, boss? Some wheels? I can bring them. 10 munud o chwarae GTA. Rhywun o... 9 awr o... On the O way. ochr o Get back to it gwmpas. then. Fi just ddim yn joio fe pam... Fel arfer, dyle... Wedi ddim yn gweithio, ie. Oh, Na, no, no, GTA cars, games, yeah. dyle just pigo remote a dyle fe gyd gweithio heb... Ie, ie, Pen. ie. Wel, ie. Yeah. Fi fe yn wedi gweithio os ni'n cael digon o pobl. Na, O, ond... mae'r controls Morgan. Oh, well, hwn Dyna yn bai point. Morgan, obviously. Ie, Na, probably yn. bai'r hacker, obviously, ie. Ie, cofio hacker yn y lle yna. Fi'n Ie, credu ie, maen nhw ie, wedi ie. gwneud rhywbeth i control Ie. settings fi. Oh, ie. Ie. Roedd e'n, Ie. roedd e'n... Beth yw'r enw fe? Gabe. 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 Gabe Newell, ie. Gabe Newell, roedd e'n gwneud Ie. i Problem Gabe Newell, ie. Oh, man. Pam Gabe. Why? Todd Howard. Yw'r problem. Todd Howard. Roedd e'n Howard. Wyt ti'n chat o shit am Todd O. Howard unwaith am wedi hacker game ti. Ie. Ie. O, reit te. Cracio i bysau. Okay, right, rwy'n dod now. O, reit. Ti ddim wedi... Okay. Fashionably late. Reit ti. Heck yeah! Fi'n meddwl, trwy o'r holl amser roedd i ati yn chwarae gêm hyn, roedd ti mewn y siwt hwnna. Yeah, right. Ie. Ti ddim wedi newid o gwbl. Wel, rwy'n fi'n cael yr, rwy'n mwyn dweud, cowboy outfit, this biker outfit. Hefyd. Ie, dwi wedi gweld hynna fel 2 neu 3 waith. Yeah, pryd rwy'n ni'n gwneud like a biker gang. Tair waith, ie. Ie. O, dwi wedi bod yn gwisgo like suit am. Rwy'n fi'n gwisgo'r un suit ar y PS4 character fi. Ie, dwi'n I gwybod. replicated it. Replicated y siwt.
To thee. Oh wow. Mae hynna'n anodd, mate. Hei, rwyf fi yn newid un peth. Sut di efo tai. Whoa. Rwyf fi wedi Wow. newid un peth fan fe. Rwyf fi'n mynd i skinny No, bach. jacket. Skinny jacket. Hmm. Oh, right. Slimming world jacket, Wow, right. wow. Wow, wow, Right. The mind wants with- what the body can't have. Right. Wel, bydd fi a Morgan yn aros ar y eglwys hyn. Okay. Yeah. Rwy'n dod... Ti diw yw hyn. Yeah. Gweddion. Diolch Dyw am... Ooh. beth yw hwnna? Beth yw hwnna? Fi'n mynd i pigo fe diolch. fyny. Diolch Na, fi'n mynd i pigo fe am fyny. Game GTA. Oh, mercy. Gadewch ni chwarae Figure mission... selected. Yes, i mawr. Amen. Neu burner mewn yr... Beth yw'r grave mewn Cymraeg? Oh, bydd. Sick, Great. man. Mynd i gwely yn y bydd. Oh, man. No, beth yw'r Bod yn Cymraeg? sicko. Yn bod yn sicko eto. Oh, mae Owen yma. Boo. 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 Oh, control blink it up up. is used Oh to my menu up is God. not on. Right, let's mynd. Let's mynd. Last man. Achos fi ddim ar controller, fi'n gallu newid fy direction yn yr awr. Oh, Yeah. Mae'n gallu ar y... Beth yw hwn yna? How horrible, do Oh, ew. it. Oh, dear. Hoffi Wel, ma- sut mae like a car, a truck hyn yn mor gyflym. Oh. Diolch Owen. Diolch yn fawr. Croeso. Yw hwn ar y keyboard? H? Na. Ddim i fi. O, mae hynna'n diflas. Mae'n mor gwael. Ti'n hoffi e? Na. Oh, na, mae'r headlu ar ôl ni nawr. Dyn ni comparo hwn, we're just mynd band. This is... Oh, God. Ble'n y byd ydy Ugly. fi nawr? Oh, Ti'n fan hyn? Oh, yeah. Hello, friend. well, Oh, na, ddim eto. yes, i fel. Oh, Lean. Mae'n mynd i. Right. poor Michael. Oh, come on. Gynech. Ia. Sut yn y byd fi wedi gwneud hynna? Be? Fi wedi mynd dros o afon. Oh my god! Na! There's bloody facility ti. Mae'n like right fan hyn. Rwy'n fi'n literally Oh, right. parked off front of it pryd wyt ti'n Oh, safely Oh, yn y right. pen. Ryflu. Oh, ti lan fanna. Oh. Right, pawb dod mewn i car a bydd fi'n gyrru pawb mewn ar un tro. Okay, mae... Fi'n cerdded nawr. Alright. Na! Oh, dear, oh, dear. Pull over! Oh, God. O, dwi'n gallu gweld e. Facility. Dwi'n gallu mynd mewn. Ah. Oh, we cyddio dda. Wow, mae fel underground layer, yn dwi e? Facility. Evil. Underground facility.
Whoa. Hey, It's a Christy mega pa boss. Christy pa sef Craig. Croeso i'r facility fi. Dr. Evil. Right, ni angen ffeindio ble yn y byd ni'n dechrau'r mission o. Oh god. And Right, very dilyn fi. ominous. Dilyn fi. Mae'n meddwl mae'n lawr fan hyn rhywle. Yes. So just gadael eich bags fan hyn. Right. Does gen i ddim bag. Na fi. Whoa. Mae gen i mine. Oh, oh. Just Oh. isio i mine. Thinking heck, mae'n yn mission. O, edrych ar hyn! The Untitled. Yeah. Mae ddim yn gweithio achos mae'n... Mae'n MC. No. Yeah. Yeah, mae MC, yeah. Ond, a mae'n ansawdd yn diflas. Ble ti'n mynd? Mae'n Ble gwael, ti'n ie. Mae Dwi'n gwybod. I don't know. Rhywle. Just redneck. Just O, redneck. edrych ar hyn, mae mewn fan hyn. Dyma ni. Oh, right. Okay. Right, so eisiau flaw. Local. Rwy'n dal impressed rwy team manager i creu hwnna ar blymyn awful logo editor Rockstar. Yeah. Fi a Tom wedi gwneud hyn. Oh, rang in register as a VIP. Oh, right. Dal wneud laps. Cardio. Cardio ti lan. Yeah. Gael zoomies. Zoomy. Diolch oedd. Accept o'r invite dwi wedi anfon. Go on then. Gobeithio mae'r termau yn dda. Peidiwch darllen y small print. Oh, na. Oh, pob look, Craig. Oh, damn. Did you accept an invite? Josh, come on. Accept an invite. Oh. Come on. need to Stop have down a it, break. head. Just get gweld eich het ti just newid llwyr. Fi angen hwn neis am y mission o wain. Dyna'r gwahaniaeth. Fi'n mynd yn frustrated gyda'r horse option customising a dyna'r parallels fel rai pobl just wrth ei boddau gyda'r horse customising. Sut fi'n gallu... Ar ffôn neu rhywbeth, secure serve. Oh, Yeah, right. Fel Illuminati. Does gen i invite. Yeah. Ti ddim? Na. God's sake. Os ti'n edrych... Ydy gallu edrych ar side profile ti o'n? Ti'n fel flat. Dwi'n ti'n bach, yeah. Fe mae'r gwyneb fi just flat. Ie, mae hyn ydi e. Mae'n just trwy. Sdim fi'n arall. Side profile ti yn... Gwael iawn. Oh, my days. Right, Associates 1, Yacht, no. Diolch am y sloth. Hey. Fi angen invite e. Fanny Cydd. Mae invite wedi disappear o. Drama fe. Dyna ti. Bloody hell. O, Joe Incorporated. Yeah. Right, ti mewn. Okay. Alright. Fanta ni. Alright, so... Oh yeah, dwi wedi gwneud y Doomsday Heist o blaen, so mae gen fi the replay screen. Right, let's gwneud review the data breaches. Help Avon Hertz in tracking down multiple data breaches to protect the government from being attacked. Amser. The setup cost the data breach is 250,000. No, 25,000. Very powerful. I was like, what? Jeez. Bydden ni wedi gallu fforddio fe os bydden ni ddim wedi newid appearance fi. Come in. Oh, Have a seat cutscene. anywhere. This Oh, but Lester! is the one room in the country where No we way. cannot be recorded. Can I take this mask off now?
Do you Oh know god. Avon Hertz? Avon Hertz. No. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I This have is real actual hair. emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't Oh this person talking? god. Just don't worry about it, Mr. Yeah, Hertz never felt was Clone first Morgan. company public when he was 22 years old. 21 and 3/4. Mae fe gyda Hugh Lighting ar ei necklace. Yeah. Trying to save the world, for fuck's sake, man. Ar ei necklace ti ddim RGB. No. The government. Oh, Helping God. the government, I was trying to be Harrison the General CYMK. VCF. with Oh, artificial God. intelligence. Thinking. Screw RGB, dwi'n hoffi CMYK. That's my slogan, by the way. Mm. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into. When whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried. Sure Arrow. then, huge. I'm Mae'n not like worried about it. I'm certain of wide yn ar The only top o'r problem pen is, fe. I just don't know who exactly. And worse, Beth yn? What am I be? doesn't Pen y dyn hyn sy'n siarad. supercomputer. Yeah. It's a neural network of supercomputers. Am I Leicester United fel potato? Clifford is a That was problem-solving vowel. facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me. Hello, Hello, Clifford. Clifford. I'm blushing. Yes, Clifford same. data and no more problems. Clifford was onto something, but now the data is gone. Gone. It has to be the Russians, Gone. or the North Koreans, or the Iranians, or the Chinese using a proxy agent. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid, of course we can help. There are 3 data thefts I need you to Di edrych fel Puggo. breach. Ie, ti yn. Ie, dydy. I'm you're getting off. No, this Diolch. is the topic. Mae'n iawn, How Bart. I've Mae'n been iawn. treated. Mae'n iawn i Beth gyd, yw ffrindiau am? It's an American tragedy. Mae'n like y gwynebau o'r cymeriadau GTA, like online. Mae'n edrych fel Yeah. like nhw'n clay. Ie. Mae rhywun wedi just like creu y Onio, gwyneb. ie. Wedi pwnio fe cwpl o gweithiau yn mynd, yeah. Ie, yna'n edrych fel person. Ie. 3 problems. 3 easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes. 3 data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. 3 simple solutions. 1. Data I'n edrych fel Clone Morgan. on the streets Mae'n... of Los Santos. Am ti dweud fi'n edrych clwn? Dwi ddim yn gwybod, ti yn. Ambulance to get Yeah, Ydw ti i? yn edrych fel like Analog. clone, I love it. like- Retro. Problem 2. 4 of these vans are beaming Like vast stock amounts character of guy, fi ddim yn gwybod. military Mae'n meddwl mae'n y You'll mae'n y need to gwallt. track them down. Ah, okay. Source Yeah. of friend who has some The cars milkman. he can borrow. Ie, Milkman, fi'n Yes, deall that hwnna, was ond ddim now clone. third. The big new What's server that? farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me and Fi I ddim, tried to actually, fi prove ddim, it. dyle fi ddim bod mor So, amddiffynol o fy character mewn game. Ond, Fi yeah, ddim- back wel. off, guys, come Ti'n on. gwario 100,000 ar y gwyneb hwnna. Now, Yeah, a ddim actually newid it, just newid a suit. Yeah. So, yeah. of course they seem random because you are not a supercomputer. Clifford will solve Lwcus fi bach ddim fel- yn chwarae hwn yn aml a fi ddim really poeni am y currency yn y game, ond, yeah. Ti'n edrych dim bach fel Agent Smith Ah, o Matrix. yeah. Welcome back, Mr. Anders. Frogkill.clifford.exe. Clifford the dog. His name is Clifford. Bom, bom, bom. Yn ni gallu chwarae unrhyw beth heddiw. Meddwl- Sgwch yn- Mae'n meddwl bod hwnna mynd i dechrau e, i fydd ddim. Why worms? Ugh, Okay, I we don't- got- Yeah, worms, yeah. Data breach. Mae gen Come on ni... then. Diolch yn fawr, Why come on, worms? Morgan. This Come on, purpose- Yeah, Morgan. loads gwestiwn. Ni gallu mynd. Yeah, nearly stopio Yeah, hwn nawr. Ni gallu stopio hyn am... Dwi ddim mor boenus a cod y diwrnod o'r blaen, ond fi kind of yn hanner ffordd yna, fi'n teimlo. It's like, come on. Ond mae hwn fwy achos mae'r bindings yn wrong. Right, ble ni'n Wel. mynd, guys? Ddim gwybod. Rhaid angen aros trwy'r bloody... This is how you do this prompts. Drech ar hyn, Morgan. Drech Okay. ar hyn.
Dwi'n gallu neud hwnna. O ie, fi'n gallu neud e hefyd. O na, fi'n O ie. O ie. O na, Wyt ti? fi'n methu. Wyt ti'n Na, gallu? fi'n Dwi'n ready. Dwi'n Fi'n ready gallu wedyn. neud yw dangos ffôn fi ti. Right. Ni- Edrych o hwnna. Oh, sugar. CEO Beth? left! What? You're no longer a member of Ojo. Why? Beth sy'n mynd ymlaen, Morgan? Wyt ti Do wedi... you know? Na, mae... O, What the fuck happened? Mae pawb wedi just gadael server. Oedd yna... Y VR ti wedi symud mas. Bai pwyntio ti fi, dim bai fi yw hwn. Oi, 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 oi. Sut fi'n bwrw, actually? Literally, mae... Mae'n unig person ma'n y server hyn nawr. What? Fuck. Shut up. Ti ddim, Jo wyt ti? join o fi eto, Christ. Ie. Perhaps rwy fi'n colli we am like second neu rhywbeth. Falle. Right, no VIP invites mynd dweud. Ah, ti angen join o'r server fi. Oh, sugar. Press Oh, start, go across to Fi friends. gysau y game yma, pam? Dyna pan mae Emrys ddim yn gweud. Chwarae. Ie, dyna pam. Mae wedi bod trwy y poen yma unwaith, dwi wedi Ie. mission neud yna. Control yn gweithio ar Oh, GTA chdi, hey. Morgan. Oh, Hey, don't Emrys. start nawr, Emrys. Don't. Guess what, ni heb di chwarae Mission L. Rhywbeth. Yn hollol. Fi'n deall wedi pam, angen o fynd i chwarae. Oh, Mae'n angen do, 4 do. pobl i gwneud e, ond i ddim yn cael 3. Clymgu, i feddwl faint o blynyddoedd mae hwn wedi... Owain, ... not shock, ... Ie, ti yn iawn. Glutton for punishment fanna. Ei, ti wedi ymuno o'r server eto neu na? Come I'n on. trio. Ni angen. Ni angen. Ni angen, really. Yeah. Ddim eisiau. Okay, Ddim eisiau i ddim friend. mwy. Ah. Ddim gallu. Fi ddim gallu. Mae'n Rwy'n dweud. mynd i just chwarae Overwatch efo'r Emrys. Fi ddim O, byddech gallu. chi eisiau neud hwnna? Ydyn ni gyda fe wedi loadio, ddo? Mae dim ond fi sy'n cael Overwatch. Ie, fi ddim cael. Fi ddim Fi cael. gyd ydyn ni. Ie. Overwatch 2 Falle neu yn cael mynd i bod yn erbyn free to un play. nesa. Ie. O, fi ddim yn talu am fe, though, sorry boys. Ond y free to play, neu cael hwnna. Well, go on, buy Overwatch 1 now. So ti'n gallu chwarae fe am like 2 weeks. O, fi'n gorau pedwerydd, ond nawn ni roi yn y dyddiadur. Stream nesaf ar... Wel, os Is mae fe'n Overwatch glanio ar 1 pedwerydd. Ydy Overwatch 1 dal paid for Emrys? Ydy. It is. Fi ddim gallu ymuno ti, Owain. What the fuck? Friends in Fine. session, the dark ghost, fi yma. Bydd hi'n mynd i... Worms. Ti ddim mewn y session fi. 23 munud i gorffen hwn. Mae hwn wedi bod yn disaster. O, dwi'n ymuno Nes i ti. joio'r ras am fel 2 eiliad, a wedyn, well, Ie, bod y am y track yn dechrau. boring. Ie. Yndi, dal yn retail, a Boring. Luke di stopio ers tua mis neu ddau. Okay. Boring. Boring. O. Rwy'n methu ymuno da Ivor ti. Worms. Wel, dwi'n ymuno ti, aros o. Worms. Right, dwi wedi find a new session. God's sake. Fi'n mynd i lladd fy hun os ti'n gwneud hyn, right? Oh, paid dweud hwnna. Ugh. That's really horrible. Dwi wedi dim yn cael 2 pobl ar y blomyn mission wedyn. Yeah, exactly. Ni'n desperate am pobl. Paid lladd i hun. Dwi'n yma, dwi'n meddwl. Wel, dwi just i gael... Oh, for God's sake. Fi'n cyrraedd am Owen yn blymu'n gadael. Fi'n mynd i... Game yma. mynd i Mae'r reid game fes yma. Iawn, Emrys. Dodged a bullet fanna. Flippin' heck. O, faint o weithiau ni Syniad roi pwy? ail gyfle. Faint o Roedd y dig... gêm hyn. Rwy'n fe'n syniad mor gan i chwarae GTA. O, Morga! Wel, fi'n credu fi'n easily influenced gan y media, ond ni just wedi gweld e yn GTA 6. Yn fe, hwnna'n opsiwn i ni. GTA 5 ddim yn GTA 6. Hanner ffordd trwy hwn, fi jyst yn cofio pam mae fe mor gymaint o ball ache. Rwy'n fe'n mor hwyl pryd rwy'n fe'n gweithio, ddo. Not my Mae first ddim yn GTA gweithio. rodeo, Emrys yn dweud, ie, ni'n gwybod. Ni'n gwybod. Mae'n hwyl pan mae'n gweithio, ond mae dim yn gweithio. Mae beth yn gweithio. Mae'n Nath e byth. gweithio am Ie. un mission, y heist, a falle hanner mission arall, but yeah, realistically. Right, dwi'n ymuno ti. Right, ydw i yn yr Paid un â symud. un a ti nawr? Rwy'n just ar loading screen.
Oh, for God's sake. Ti eisiau ymuno gyda fi? Crying then? out loud. We Dwi'n... had a bad day. Do. Worms W. MD. Y GTA yn crap. Crap. Crappa. Mae yn crap. A fi'n siŵr bydd Emrys eisiau ymuno gyda ni os ni'n chwarae Worms. Tabletop... Oh, no way. Oh my god. Tabletop Simulator nesaf Morgan i orffen y trilogy o FGO games i streamio ar ôl COD a GTA. Oh my god. Hwna yw'r trinity of disasters. COD, GTA a Tabletop Simulator. God. Dyna nhw ddim galluogi chi tipo'r bwrdd drosodd mewn unrhyw tabletop simulator. Naeth hwnna digwydd 2 waith. Fi'n gweld Morgan, fi'n meddwl. Yeah. Mae'n a common problem mewn y tri Right, game hwnna. hello, Mark. Ni di chwarae. Hiya. Right, ymuno ni oen. Na, Fuck, rwy right, mewn y six. server ti, rwy mewn y server, rwy mewn y server efo ti. Wyt ti'n... O, e? Oh, Yeah. aye. You want champ? You want champ? I just gyffio ti. Alright. What? Alright. Na ddim yn mynd i ennill y UFC gyda hwnna. Oh, actually, oedd hwnna'n decent. Te, te. Wy. Whoosh. Biff. Sbosh, Bash. bosh. Bish bash bosh. Oh. 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 Mae boxio ymlaen nos fory, actually. Joe Joyce yn erbyn Oosh. Joseph Parker. Ouch! Oh, fi di marw. di Oh, os marw. fi'n... Os fi'n spawn o nôl yng nghanol nynlle, byddai Ie, ar limit. Na, fi ti'n mama. Ti'n wedi anfon fi neges o... Emrys wedi dweud, dwi am streamio Trombone Champion nos fori. Hwna ydy'r fashion game ar hyn o bryd. Trombone Okay. Champion, be fy'n y byd ydi hwnna? Wo. Oh ie, mae fel rhythm-y game yn dwi e. Weles i hwnna, mae'n edrych yn eitha cool. Fel rhythm game. Trombone Champion. Right. O! Oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, oh ai. Why? I'm on the clock. What you want? Some... Mynd o fa. O. Right, te. I'll get there. Ti eisiau wrench o'i ti? Okay, I got stuff to do. Right te, wrench. Afa. Right te. Bog. Ah, da i dim. Wel, dwi wedi defnyddio'r wrench. Da iawn. Beth yw fwy? Beth yw fwy? Oh my god. Wyt ti'n mewn y server hyn o? Yes, rwy'n dod. Right, Morgan, os ti'n gadael nawr. Ie, mae'n dod Right right lan i ni. Worms then? Neu, beth arall ni gyd gyda ni'n ffansi o chwarae yn hawdd? O, ai. You want chop? O, You o! want chop? Oof. Duck dda fanna. Wsh. Wsh. Ah, just seen thwack whacked you. Oh, right in the ribs. Probably, Morgan, mae ddim yn... Personol. Paid dweud mae Na, ddim yn personol. na. Ti'n swack o fi. Mae ddim yn... Ond mae'n personol. Ie. Ond mae'n personol. Mae'n hanfodol. Wel, Dwi ddim yn marw. personol, mae'n hanfodol. Ie, ie. Right, te. Fi ddim yn mynd i defnyddio unrhyw beth. Okay. Be, fight. Fist fight, yeah? Fisticuffs? Ie. Ie, dwi'n al... Mae Wait, what, health your fi'n... fisticuffs? Oh, oh, oh. Da-da-da. Wnio ti. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da. A mae hyn yn diddorol. Ie. Mae hyn yn... Mae'n hwyl iawn. Dyma be ni'n chwarae GTA am. Beth yw'r road? Ddim cofio. Bonk. Oh. Bonk. Half. Oh, damn. Edrin. Wow. Yeah. God. Ti'n beth, ni heb wneud Fortnite stream though, guys. Fortnite? Na. Yeah. Ma' Ti'n meddwl Fortnite- ti'n mynd i fod yn da Fortnite?
Na, fi'n crap, ond fi'n joio fe mwy na COD, so... fi'n Joio teimlo fi mwy angen- na GTA. A GTA, ie. Ie. Ie, ar hyn o bryd, mae shit, GTA wedi mynd lawr yn estimations fi massively. Just ddim yn joio fe ar hyn o bryd. Na. Wel, Am y 2 awr ni wedi chwarae? fi'n credu mae fe just yr amser i... Na, fi'n credu... Gwneud mae wedi rhoi- unrhyw beth. Gwneud unrhyw beth. Dyna beth ti'n teimlo Wel, ti'n gwastraffu ie. bywyd ti. Mae maps mor fawr. Tro A nesa, ti'n methu... ni angen eitha preparo teleport. cyn. Oh god, ni ddim gyda bywydau gyda digon o amser i wneud stuff fel. Ni As just in, eisiau un instant o'n ni Mae na- angen preparo cyn. Mae na... As in Mae na fi. ddim... Okay. Ond, ni... Ond ddim yn dig. Oh! Wow. Diolch. Right, ie. Mae hwnna'n... Mae hwnna'n... Mae'n gas. Ti'n Ie, gas. mae hwnna'n gas. Gas. O, blinking egg. Fate Craig wedi dweud Fortnite. Wink, wink, nudge, nudge. Oh, Remember bydd fi angen lawrlwyth o... Faint mor fi fawr ydi Fortnite? Eitha fa. Oh, wine. Come on, let's Yeah, cer mewn y car, cer mewn y car. Uber's then. here. Okay. Well, at least Oh, bydd yeah. Fortnite ddim yn cael rhyw random mobile phone sy'n popio lan pob 5 eiliad. A fi'n recordio, fi wedi bod yn recordio miloedd o clips yn ystod y yma. stream a eddyw. Uber! Waa! Wba! Oh, Blinking egg. 30 gigabyte. Oh, nice. 30. Right, bydd fi methu Yeah. gwneud hwnna heno. Na. 30 gig. O. Ond bydd fi definitely Oh. gallu lawrlwyth o fe i chwarae ar y stream nesa. Chwarae Unrhyw quads beth. neu rhywbeth. Unrhyw beth. Ond Chwarae dim fory GTA. neu rhywbeth. Yeah. Yeah. Oh, dwi di overshoot. Pam i ti'n Bydd cer ni'n, allan? Ie. Yti- I'm sorry. Fi ti'n dechrau mission nawr a fi'n mynd i gwely. Sorry. I'm sorry, really gwael fyna. Right, hello! Ble fi'n cnocio? Ble fi'n cnocio i agor y drws? Hello, secret Gen i code. dim clown. Ble mae'r password? Fel i... Open sesame? Come on. Oh, na. Agorodd ysgol yna. Agor. Bing bong. Oh, Right, fi'n gwybod ble fi'n mynd. A dwi'n ban. Beth yw'r pethau- facility. Beth Oh, yw... ma'n annoying. Beth yw hyn? Long fan hyn. Oh, mae Emrys di dweud VR chat efo non-VR mode nawr ac am ddim. Pobl Yeah. yn creu gemau ar hwnnw. Oh. Mae wedi cael hwnna am oesoedd. Dwi wedi chwarae fe. Right. Just Ydy ar dim- Steam? Yeah, mae gen i fe lawrlwydydd. Oh, lawr-loaded. Josh, wyt ti'n I like chwarae that. fe? Ni'n like mess around arno fe. There were like Oh. loads of like Oh, Cofio yes. loads of oedd- like Oedd fel Buzz Lightyear mod o stuff, oedd e? Ah, O, pryd dyna roedd oedd fi'n... e. Pwy wedi chwarae fe efo? It was like fi, ti, Josh, a rhywun arall, a wedyn ni'n like just redig round. A wedyn ni'n cael ei chase. Na, to, like, Emrys, Ronald fi'n siŵr oedd e'n Ah, Emrys. Ddim fi. Rwy heb di chwarae fe efo Emrys. Mae ddim fi. Neu Ydy ydi fi archer. Yeah. VR chat. Ydy ar Na, ddim Steam? fi. Mae fe ddim ti? Oh, okay. Na. Yeah, it's on Steam. Fi'n troi yna mewn, VR chat. Right, does ti dim eisiau byd- mynd ar VR? Dod Na, o. imi gwta. Fi'n methu ffeindio VR chat ar Steam. Ti ddim yn edrych yn galed. Oh, right, sorry. Sorry. Beth yw wedi typio fe mewn? Fi wedi, alright? VR Ti chat. Does dim space. Oh, okay. Oh, wedi on install fe. That's only like, mae less than gigabyte. VR chat, guys. Free to play. Yeah, fi'n siŵr o'n i wedi chwarae fe gyda Emrys. Unrhyw beth. Unrhyw beth on GTA. Rhyw your coup. Yeah, mae hon, ni angen rhywbeth i cael e mas o system ni, ydyn ni? Rwyf cymeriad rhywun, just PNG of a whey protein tub. It's just a giant tub of whey protein. Oh, God. Oh, Trombone Champ yn rhan o'r queue hefyd. Fi'n gwybod pam. Next in queue. Na, so, What? VR chat. Hwna yn queue fi? Beth yn y byd ti'n siarad am? Early access game ma fe, play game. O, fi gyda VR chat, Yeah. fi'n siŵr. Right, Ni 'di neud o bron wedi, dwi di lawr lwyth o fe.
Dwi heb chwarae hwn efo chdi de, Morgan. O, falle ddim then. Na, dwi wedi chwarae fe efo rhywun. Fi? Na, Ddim fi. rhythm efo... Oedd e yn... Oh! O'n i wedi mynd i fel casino a stuff a No, mynd mewn... Josh, Fi'n it was siŵr nes Pim. di. Rwy'n i'n chwarae fe efo Pim. Na, roedd ddim fi. Beth o'n i'n chwarae fel tebyg i hwn? O, fi'n credu... O'n i wedi gwylio Emrys ar stream Yeah, a siarad i... 2018. Hwna Ie, pryd rwy'n fi 'di chwarae fe gwylio tro un diwetha. chwarae fe Emrys. 2018. A the stream mor dda, o'n i'n teimlo o'n i yna yn chwarae fe gyda ti. There we go. Dyna Fine, fe. ti eisiau just symud i VR chat te? Yeah, please. O Ydi- ie. Yeah? Oh, yes. Oh, Gallwn ni wedi gwneud gosh. hwnna hanner awr nhw. Great, so dwi wedi gwario bron Awr 3,000 yn ôl. ar facility am dim byd. Cheers. Mae'n ffain, ond really wyt ti'n mynd i mynd nôl i'r gêm yma byth yn dy bywyd eto? Yeah, dwi'n chwarae fe, like, Oh, sorry. Fi'n really sorry. pob, there, like, genuinely sorry. couple mis. Wyt ti? Oh, Just hwnna'n rwy'n lwyd o nice. fel an, mynd i'r casino, spin the wheel, a wedyn rwy'n troi y band. A fi'n credu ti fyna, That's yeah, the- actually. Fi'n gallu literally. dychmygu hynna. Yeah, Mae... yeah. Mo... Oh. Ydy'n worth it. 50 worth it. Beth? Be nawr? Right, uninstall O, ti'n gwybod beth sy'n am ddim nawr? Ti'n uninstall o GT? Fi'n tempted, actually. Ark Survival Evolved yn free nawr. Na, paid a chwarae hwnna. Guess o beth sy'n dod am ddim? September 29th i October the 6th? Runbow ar Epic Games. Dim Hwnna- diolch, dim Oh, diolch, dim diolch. Hwnna, Fine, favourite game fi. Ti'n gwybod beth, oedd Rhys yn dweud hwnna, oedd e'n cymharu fe'n dweud, oh my god, gallwn ni trio Valorant, a nes i dweud, really? Bydd dim yn ni'n gwybod sut i chwarae, bydd e'n rubbish, a ni'n gallu fyrso fel y tîm cyntaf Cymrymni, a naeth ei dweud, right, os ti'n gallu gorfodi pobl i chwarae Runbow, fi'n siŵr bydd nhw'n agored i chwarae rhywbeth arall. I was like, alright. Oh, yeah, Oh. well, Burn. Burn. Jeez. Burn, yeah. burn. Burn. Yeah, I know. Gee whiz. Anheg. Right. Anheg. Anyway, fi ddim yn gwybod lot am Ark Survival Evolved. Yeah, paid a chwarae. Okay, fine. Mae'n gwael, ie. Ydy e? Ie, mae ddim yn... Fi wedi chwarae, ond mae... Mae'n game dda, ond mae'n atafod o popeth i gwneud, ond mae ddim yn... Os ti'n gallu chwarae fe, mae'n gret. Os ti ddim, mae'n just... Mae'n diflas. Okay. Okay, na i ddim then. Na, rydyn ddim yn... recommendo fe. Na. Oh, no. Oh, no, no. Oh, Oh, no. not at all. Oh, no, no, no. Absolutely not. No. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Okay. VR No, chat. no, 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 A no, dyn ni no. then, Oh, VR no. chat. Oh, bloody hell, no. Oes gyda ti mewn VR chat hefyd nawr? Yep. Yeah. Yeah, Ti, sure. Josh? Yeah, Pam ddim. Pam lai. Pam, Right. Pam na, ne. Log in with VR chat neu Steam? Na i mewn mewn Steam. Yeah, oh, yeah. Oh, Sut fi'n like, newid yr, Oh, UI, like, the resolution? Emrys, ti'n dal mewn yn chat? Sut newid i... Newid y bloody resolution o hyn. yeah. All the chat ar ôl y bloody thing. Go on. Be sy'n bod? I don't know. Go on. Oh, yes. Oh, yes. Oh. Oh, good. Oh, na. Oh, one sec. Fi methu Settings. cael fy geni fanna. Right. Oh, mae'n ymuno gyda ni nawr. Yay! Mae wedi dod off ei Hunger Strike. Oherwydd y game ofnadwy nhw'n galw GTA Online. Mae fe Pwy sy'n nawr dod gyda off y ni. Hunger Strike? Wel, fi jyst yn dweud, oedd e ar strike achos o'n i wedi cynnig GTA Online. So mae Emrys nôl yn dymunol, nôl gyda ni nawr achos, yeah, penderfyniad gwael. Sorry pawb. Sorry pawb. Yeah, sorry. Pam fi. Sorry Josh. Na fi. Sorry Josh. Yeah, mae'n iawn. Diolch. Sut ydw fi newid y blymyn display settings ar VR chat? Yeah, fi angen... Fi ddim yn gwybod. Bydd yn yr audio nawr. Come on nawr. Come on nawr, Emrys. Emrys, dod i rescue.
Come on, Come on, Emrys. big boy Emrys. Come on, boy. Diolch mewn, safio ni. Gwneud y stream Come ni on, mate. actually da. Ni angen y professional Come on. streamer i. Yeah, Dod mewn come a on, helpu ni. professional. Boy, y streamer mwyaf proffesiynol yng Nghymru. Right, fyd, right. Oh, captures nawr. Captures o bob beth ni'n gorfod wneud, eh? Ai, ai, ai. O, ti'n gallu rhoi streamer mode, o ti'n gwybod na? Waw. O, fi'n troi hwnna yno. Whoa. Yes, please. Try on avatars? Hello. Oh god, mae rhain yn creepy. Beth yn y byd? What the hell are we doing fan hyn? Wel, beth yn y byd ydy fi? O, dwi'n mynd i bod yn llwynog. Llwynog? Llwynog? Na. Na, Llwynog? blaidd. Blaidd? Blaidd, man, blaidd. Try on avatars, fi just yn trio stuff nawr. Shuffle photos. Oh. Oh my god! A randomise, fi'n mynd i wneud random. Oh, wow. What Okay, fi'n barod absolute i fynd. beefcake. Use WASD to move, okay. Hold V. Say what? Oh, hwnna I siarad I pobl. I see. Push to talk yw dal V. You're all set. Let's go explore. Ooh, fi'n offio'r glas. Move through the portals. Ble ni'n mynd I cwrdd, guys? Relaxing vibes. Play a game. Private instance. Find avatars. Neu time to party. Right, we're hanging now at a resolution went awful. VR chat. Mae'n edrych yn okay ar y stream. Yeah, mae'n ddim I fi. Oh, sorry. Yeah, ti eisiau profiad nice hefyd. Yeah. Okay. How to So, change resolution VR Play a chat? game probably ni'n ddod, yeah. Ble yw ti, Josh? Dwi'n Mae'n y ti? gwneud rhywbeth. Dwi'n gwybod beth i'n gwneud. Okay. Dwi'n Oh, gwneud literally, rhywbeth. ti angen newid launch options. Oh, gosh. Ar Steam Beth? I newid y Oh, bugger. resolution I Beth 1080. Right, rwy'n mynd I gwneud hwnna harf mae'n ni'n Ah, darsi right. Emrys. Os mae'n actually dod. Ryan, come on, Emrys. Na, Come ti on, just dweud Emrys. mae'n dod. Ti heb di actually O gofyn. ie, mae'n dweud play in VR chat. Fi'n siŵr bydd e'n dod nawr. Yeah. Right, we're just One mynd of I... us. One of newid us. y Right, ni'n mynd I launch play in options. game area. Mae rhywun yn Knuckles o Sonic. Oh my god, mae fel kiddies yn chwarae Among Us gyda'i gilydd. O, fi yn Among Us. Among Fi mewn Us. 3D Among Us game, a mae fel plant yn siarad. Fi ddim yn hoffi hwn. Mm. Oh, please, dewch mewn fan hyn, guys. Fi'n teimlo'n anghyfforddus yn y lobby yma. Fake Fi'n Be' teimlo dewch fel i fi'n mynd I fel Knuckles party un o Sonic. meibion fi sy'n Yeah. pedwar, a fi just fel, awkward. Yeah, mae Knuckles yn definitely cool yna Sonic. Rwy'n cytuno gyda ti fanna, Craig. Mae cream yn cool yna, Sonic. Cream? Cream, yeah. Just cream, like the... Just like fi the, ddim- the produce. No, fi eisiau cream fel gadael. y cymeriad o Oh, Sonic. mae'n cymeriad yn y cream. Na, Yeah. definitely ddim enw, no way. Yeah, mae cream. Does dim Uh, cream yn Sonic. Yeah. A version o Sonic ti di bod yn gwylio? Cream. Fi actually chwarae Among Us a fi'n crewmate. Cream, Sonic, Pa Shadow. byd da chi yn? Dim clem, rwy just wedi newid. Rwy'n on like this world thing. Fi yn Like the Among Stein Us. House? Move report. Ti'n gallu mynd mas o'r map. Whoa. Mae Sonic... Oh, mae Sonic Avatar World. Fi eisiau mynd fanna. Sut What's fi'n mynd this? fanna? Yeah, mae cream yn cwningen. Oh. Wow, ti'n proper Yeah. hardcore fan then? Na, fi ddim yn hoffi Sonic. Yeah, ni Fi 'di gwybod chwarae cream. un game. Come on. Na. Sorry. Cream, a Shadow. Na. Cream the Rabbit, mae hi yn yr un sy'n gallu defnyddio I clistiau I hedfan. Yeah, yeah. Wel, Oh, jiw, rwy'n jiw. gwybo. Fi yn Yeah, ti'n byd gwybod Sonic. na. Dylech chi dod fan hyn. Ti yn byd Sonic.
Yeah, mae'n actually edrych yn awesome. Sut ti'n mynd i byd Sonic? Sut ti'n mynd i'r byd hyn? O, a mae'r cerddau. Sut wyt ti'n mynd i'r byd Sonic? Fi ddim yn gwybod. Ond, oedd just portal, right? A nes i cerdded trwyddo fe, a fi di diweddu. Oh my god, mae Dr Robotnik mewn suit Robotnik massive. O, mae hwn yn eitha cool, actually. Fi'n gweld bam ti'n hoffi hwn, Emrys. A fi ddim yn un am open world pethau creadigol, ond mae hwn yn eitha cool. Gotta say. So fi'n hoffi Sonic. Whee! Ah, dan. Rwy'n mynd i... Hoffi Sonic, o ti ddim yn gwybod y cymeriadau. Cream, ie, na. Ddim cream, ond o'n i'n gwybod just Tails a Sonic. A Tails, Dr. a Tails. Dr. Tails Eggman heb- neu Dr Robotnik. Ni ddim yn Ie. beirniadu be chi'n galw fe. Ie, Dr Eggman. Eggy man. Eggman o Dr Robotnik. Ti beth i galw fe'n Dr Eggman? Dr Eggman. Ti'n gallu os dwi'n eisiau. Okay, fine. Byd ti. Okay. Pwy o ti i dweud wrth fi beth i alw Dr Yeah, exactly. Eggman. Digon tig. Sorry. Sorry. Ie. Ie, Sorry. mynd o'ma. Just sodwch fi. Destroyed. Yeah, right. Pa bod just Oh, D? my- Mae'r game yn just D ar y funud. Dydy yn lleitho? Right, Oh, fi'n mynd i mynd nôl i Worlds then. Sut ti'n mynd nôl i Worlds? Oh my god, just gwasgu escape, okay? Ie. Mae roles wedi switcho. Mae Morgan yn gwneud popeth nawr. Ie, mae popeth ar hwn. Inept. Yeah, exactly. Oh shit, Worlds, rwy'n gweld. Gweld e? Right, Yeah. so pa un yn ni'n mynd i? VR chat? Yeah, just Pigo un, yeah? Chris- Laser Dome. Ni gallu trio Laser Dome. Laserdome, yeah, why not? Okay, go. Go. Ble mae Emrys? Ble mae Emrys? Mae'n chwarae VR chat, so come on, Emrys. Am fy fy neges. Ti'n gwybod? Come on, Emrys. Ti'n mynd i ymuno efo ni? Mae'n gwylio, come on. Ask to join. 16 open slots. Ah, there we go. Hey, nawr ni'n ennill. Ble ni'n mynd nawr? Laserdome. Come on. Laser Dome. Ar ôl y... Beth am y main menu. Laserdome. Mae hwnna ddim yn helpu. Ti'n gwasgu Escape Worlds o yn Laserdome? Ah. Worlds. Laser Dome. Laserdome. Ble yw Laser Dome? Ond i gael... Rwy'n ffynna rhywle. Fyna, ie. Yna am search, ond fi ddim yn gallu gwasgu. Oh, hello. Laser Dome, Dome. dwi'n dweud. Laser Dome. Ble Ma' pawb yw yn barod? Laser Dome? Oh, Na. ring tu ôl ti, Morgan. Oh, if you Whoa, are new ti'n to the like game, cool monster thing. diolch yn Be- fawr. But ti ddim yn beth yw- disgwyl hwnna, ti? Na. Dyna yw random i ti. Fi'n No. like beefcake. Ie, ti yn. Bodybuilding, Ti fel yn y Victorian era, o'n nhw gyda fel like. muscle men, neu weight men, like strong men. Dyna nhw'n nhw'n cael nhw'n strong men. Wait, man. Weight Yeah. men. Weight men. A Weight strong men. men. Weight man. Emrys! Hello! Emrys! Ti'n, Emrys. Yr un o Dragon Ball Z. Hey, Emrys fyna. Hey, Hello! Yes. Fi ddim yn gallu Hey. gweld Laser Dome. Mynd i Rhyfedd mewn- Worlds. Yes. mynd i- Vegito. Hwna ne. Nice Mae'n one. fyna, and it's like Spotlight PC, Laserdome. Gweld ar y stream, Spotlight. Josh, mae'n rhaid fyna. O, dyna fe, right. Ie, fi'n cael e. Come on. Dwi'n dod. Go. Dwi'n siŵr beth mae'r Laserdome yn, ddo. Ti eisiau mynd i Babylon, Dominion, Pandemonium neu Renegades? Sut ti'n gweithio hyn? Yn Clicio fe, ti Dominion. jyst yn clicio fe. Dominion. Dominion? Dominion. Right, o falle dyna'r tîm ti'n dewis. Fel, ti'n rhan o crew nhw. O, ti di newid. Ydw Ti i? di newid mewn i'r little cath yna. Oh, damn. Ooh, O'n i ddim eisiau cath. bod yn cath. Cath bach. Beth am nawr? Cath Pwy dwi bach.
Ti'n... Fi methu gweld fy hun, so... Ti'n fi cath, actually- like, gwahanol. Emrys wedi diflannu. Ble mae Emrys? Oh, Emrys no. away! Wait for Fi- Game Master. Ooh. Game Right. Master. Dwi'n am Fi gallu just chwarae nawr? Mae'n dweud wait Wait for for it. Game Master. Well- some V Oh, boys. man. Oh, ti'n a Game Master, what the f... Pwy yan? Fi? T, yeah, apparently ti'n a So Game s- Master. Wel, paid bod yn grac ar ffaith bod fi'n Game Master, ond in all seriousness, reset. Have some V boys, beth sy'n bod o ti? Okay, fi angen dewis stuff. Okay, so 2 teams, ni'n mynd i wneud 2 a 2. Oh, hello Emrys, dwi'n yma. Does he? 2 teams. Hello. Team King of the Hill. Oh, King of the Hill. Ti'n cath na. Boom. Laser Dome die. Start. Oh, sorry, pal. Stand on I a mean, circle to play. Oh. Okay. The game started without you. Laser Zone. Mae'n literally in Fuck? game. Mae'n dweud the game started without you. What? Yeah, a fi. Stuck Mae'n mewn. dweud. Na, yeah, ni I can't play. Ian. Ti yn? No, it said the game started without you. Stand on a circle. Beth ti'n dweud, Emrys? Ti'n really dawel? Stefyll ar cilch. Okay, there we go. Oh, roedd hwnna'n cool. Na, ni'n mynd mewn. Beth ti'n gwneud Emrys, nawr? ti di Beth mynd yn yn y byd really sy'n dawel. digwydd? What? Dwi'n gwybod. Mae cyd... Mae What the cyd hell? Ddim o'r hill. Roedd y game ddim dechrau, oherwydd ni ddim sefyll ar y cilchoedd pryd wyt ti'n dechrau. Alright, let's do reset then. Pawb sefyll ar y cilchoedd eto. Emrys, ti'n Right. gallu clywed ni? Emrys. Ti'n methu clywed ti, Emrys? Right, let's go. Ynddo, gallu clywach ynddo. O, dwi'n Ah. clywach chi trwy... Dwi'n clywach chi trwy streams. Mae'n delay. Okay. How ti ddim yn mynd ar Discord? Imrys? 2 teams, free for all. Yeah. Wyt ti eisiau free for all, wyt ti? Yeah, free for all, go on. Gwasgu Alright, free for all. 5 minutes. Yeah, pawb am yn stand ar cilch neu rhywbeth. Oh, ma... Oh, okay. Mae'n free for all now. Jesus Christ. Beth mae'r boi yma'n siarad fe fi yw'r Games Master? Bugger off. God. Oh, fi just yn gwrando i random American guy yma. Yeah, mae'n Yeah, dweud mae- wrth ti beth. Stand on a circle, stand on a circle, stand on a circle. Fi ar celch, fi'n credu. Well, alright, well... Right. Right to God, mae'r boi yma yn dechrau wain dy fi lan. Mae just mor... Oh. Sorry. Shut up! Mae'n dweud wrth si. Go on, go on. Right. Yeah. Thank you. Thank you. Da iawn, Emrys. Yn bod mor cwrtais. Bodybuilder guys #1, Skeleton Man, I think was. Oh, sugar. Three, Nes I ddim... O'n i... I'm number 2, am I? Sut fi'n cael y gun... How do you pick the gun... Click on it, sut ti- click on it. Ooh, ni mewn... Oh, hyn yn cool. Number 2. Okay, alright. Okay, thank you. My god, fe yw'r guy. Mae fel Zap Zone. Cofio Zap Zone? Laser Quest, same thing. Oh, mae'n Right. mor araf. Mae hyn araf. Ni methu redeg. O ie, ni gallu redeg. Mae'n mewn VR, ie. So dyna pam. Ie, bydd hwnna'n really disorientating mewn VR, probably. Os ti'n redeg yn pull pelt, like. O fi'n cerddoriaeth. Oh. Actually, oedd y guy yna'n really cwrtais, dal ni ddim wedi bod mor... Yeah, ti just bod yn gracha fe.
Na, achos, o'n i ddim yn... Ie, Morgan. Oedd e'n ffrico fi mas, achos o'n i'n meddwl Mynd taw o fel mlaen. NPC neu rhywbeth oedd e. Ond then pan o'n i wedi sylwi bod e'n rhywun sy'n just yn siarad i ni, nath e just... I don't know. O'n i ddim wedi siarad i fe, anyway. Ie, rydych chi'n just graco fe. Beth O'n i sy'n yn bod o bach ti? yn brac, sorry. Pwy sy'n wedi brifo ti, Morgan? Neb, fi'n brifo fy hun, sorry. Right. Le. Na, fi ddim yn gwybod beth oedd yn bod arno fi, ond oedd e just bach yn weird. I suppose dyma yw byd yma ddo VR chat. Ti'n gallu cwrdd â randoms. Ie. Ie. O'n i just ddim yn barod am hwnna. Hwnna'n Yr multiplayer appeal, fi'n games i gwybod. ti. Yeah. Mae 'na Suppose. multiplayers. Oh, sham. Oh, God. Oh, Well. Fi'n stuck. Fi di marw, dwi? Oh, na. That's fine. Ach, Oh, mae'n edrych fel fi ddim gyda gun nawr. Beth i safety? Damn. Os ti'n marw, ti jyst yn gwylio i ti? na, ti'n cael, like, bwedau, dwi'n meddwl. Ti? Ie, mae'n ar y ochr o'r gun ti. Oh, fi ddim yn gallu cael... Mae gun fi ddim ar y sgrin nawr. O, ti ie. wedi gollwng eich gun. Ie, O, fi yn ti'n gwylio gun fi. O, ie, os ti'n... Mae'n crap ie, i'w gun, gael- right dweud. Oh, no. Ti'n gallu, Fi'n mynd nôl, a mae'r guy yna mynd i bod yn patronising i fi. Dweud, yes, you got to pick up number 2. And I'm like, You yeah, gotta okay. pick up your gun Go there. on, you go. yeah, That's kind of the they're, game. yeah, Don't you lose your gotta gun, bring your dude. okay. gun there. You didn't lose your gun in there, did you? Yeah. Oh man, you really need Oh, that to really concentrate sucks, you on know, this game. You're really bad at this, huh? We've got a patronizing tutorial later. You suck. Yeah. So you're not an NPC. Oh. Come on, bud. Right, os mae unrhyw un yn gweld gun fi, gaf fi gwybod. Nah, Oh man. survival of the fittest. Oh, I'm plenty ready, man, but... Rwy'n teleport fi away ar routine saith. Alright. Oh. Right, trio gwasgu buttons gwahanol nawr. Hynna like reminder fi o'r laser quest Aw. places with... Rwy'n arfer mynd fel Yeah. plant. Yeah, dyna definitely byd nhw'n trio neud fan hyn. But, oh. All of a sudden fi di mynd really araf eto. Ti'n gallu cropio an, wyt ti? No. No. Na, ti ddim. Oh. Ti'n rhoi ar y mic, I wanna get out! Fi di colli... Oh, here we go, gun? Ydy hwnna'n... Na, mae ddim yn gun, mae jyst yn tag neu rhywbeth. Mae'n dweud... Vag. I'm just Owain and... Pam mae'n dweud vag? No. Mae'n dweud vag. V-A-G-G. Vug. I think chwarae y game ni'n chwarae yma. Yeah, na, swear. Ah, mercy. You sure? Yeah, fi yn Ti siŵr. Yeah, fi yn. Fi just... Fi ddim di gweld unrhyw un am spell, actually. Oh, Oh, Okay. the game has ended. So, beth yw scores ni pawb? Dwi'n Rwy'n gwybod. edrych. were you playing or just standing still? Ydy'n siarad i fi? Ie, dwi'n meddwl. Yn siarad i Emrys, oedd fi'n credu oedd e. Give you the patronizing tutorial. Gun as well. Yeah, I think Club Media needs more help. yeah, I lost the gun and then I just walked around without a gun and it was very difficult. Wyt ti'n siarad mewn game? Rwy'n methu clywed ti. No. mewn No, game. it's Ti not. ti ddim yn gwasgu'r... Fi yn gwasgu'r botwm. Wyt ti? Can I couldn't hear you you. hear me?
No. Oh god. Right, let me check o yn game bod y settings cywir. Oh, roi fi'n... Ar to... O na, roi fi ddim. Josh, wyt ti'n ennill? Take points. Launchpad. Sut fi'n... Push to talk. Yeah, maen nhw'n fine. Hello? 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 Can you hear us? Can you hear me? Your mic... Hello? Mae mic ti fi'n gweithio mewn game. Oh, for God's sake. Fi'n trio I fel- newid mic fi. I fel, It's like, whoa, um, whoa, shh. Nawr, paid patronise o fi, Americano annoying. Hello? Hey, we his go. mic's working. Hello. Yay. Finally. Oh my god. Oh my god, they can speak. Wow, okay. Lot o egni fan'na. Dyn nhw sy'n barod am y gai yma. Yeah! Please settle on a game, please. Jump it in, Morgan. Settle on a game. Dewis small. Fi eisiau pwnio'r gai yna, ddo. Rhywbeth amdano fe sy'n re-cocky. Sorry. Battle Royale. No, 2 teams? Oh, calm down. Fi yn gwasgu nawr. Dewis Ma' ddim- free for all. Did you press You reset? gotta reset it. You gotta reset it. Pam! Pam! It's not gonna work. So dim ond free for all sy'n gweithio, neu beth? I don't know. Fi yn 5 mynd i mwy na mins. 5 munud, forget that. Right, small. And then I gotta stand, so fi'n rhif 1 fan hyn. Zappa yellow 3. You're assigned Zappa, right. Ti'n credu y boi na sydd wedi creu game hyn? Fathai. So I'm sure. A champion has entered the arena. Thank you. Let's go! Fi mewn yn barod! Yeah, have we? Wyt ti gallu clw... Oh. Oh no! Double zap. Oh, my gun's over here. Thank you. Where's my gun? Alright, thank you. How do I... Peidio gollwng y gun. Okay, just... Right, okay, fine. Right, how do I get it? Oh, flippin' neck. I'm gafi pigo fe funny. Right, how do we pick it up? Okay. Alright. Alright. Okay, thank you. Thank you. Okay, Ah. Ah. flippin' neck. Oh. Yes. Double zap. Zappy zappy! Zappy zappy. Oh, You die. wow, fan hyn nawr. Yeah. Oh dear. Oh, Streets of Rage vibes gyda'r game yma, yn does? Y cerddoriaeth. Yeah. Ah! ah. Rwy'n methu seithi. Come on. Yeah, fi Yeah. wedi redig mas o juice. Ti angen collect of mwy o juice. Oh, damn. Oh, fi'n stuck yn y wal. Oh.
Ah, damn. Ti'n y tywyll nawr? Neu just fi? Mae game yn mwy torri yn dywe. Na, ti'n just o dan fi. Oh, what? Get off. Right. Fi'n safety lan, though. Are you? Oh, hello. Oh, damn, nes Solo. i neud e eto. Na, fi di gollon yn gun fi to. Bydd y gai yna'n rhoi stwr i fi eto. Ah. Right. Ble ma fe? Ble mae gun fi? Ah, dyna ti. Oh, stop! Okay, there we go. Equip. Ti'n gwneud mor ca. Come on! Pan fi ar y llawr i gyntaf, fi'n mynd oll. Oh, thank you. Ah. Thank you. Go away. Bullshit. Mor gan dal ar y llaw. Yeah, sut fi'n sefyll fyny? Oh, there we go. Felly neidio o'r llawr, fel squat. Di gwasgu button wrong ydw i. There we go. Oh, Z. Os unrhyw un eisiau gwybod, Z yw e. What? Yeah, fi angen ffeindio bullets, just mewn fel zap zone go iawn, ti angen fel neud recharge i ti. Yn y zone. Dwi'n meddwl mae'n... Na, ti Yeah, just fi aros i fe reload. Ie, ti'n aros. Wyt ti? Os ti'n cael Ma' 'na, ei like, cool pwnio... down. Iach. Dyl ni trio game arall ar ôl hwn. Double zap! Oh. Double zap. Oh. Okay. Game is in. Right, ydyn ni'n gallu mynd i game arall nawr. Heb upsetio'r guy yma sy'n obviously obsessed gyda fe. Right. Worlds... 40 hits. Yeah, he's a nerd. Confirmed. Ti'n cael minus 3. Minus... Pwy? Minus 3. Pwy? Ti'n cael minus 3. Shut up. Sut i ti cael minus... Shut up. Right. Yeah, mae'n cwestiwn da. Sut ti'n cael minus 3? How do you even Death get minus... 6, 3 hits, 12 accuracy, 2 highest streak, shots 25. There we go. Nice. Anthony. Right, worlds. You can chwarae decent game. Tombow. Oh, GTA yn decent game. Shut up. Yeah, most biggest selling game. Fine, Yeah. fine now. Yeah. Okay, so Emrys, os gyda chi unrhyw beth dylen ni, ti gallu awgrymu ni? What? Sorry. Oh, mae'n siarad Ffrangeg. Right. Yeah. Oh, The Amazing Spider Layer. Ydy hwnna'n swnio'n cool? Os. Yeah. Neu... Oh, I don't know. What fi proper games o? Beth Two- byd wyt ti'n gwneud? Ni jyst yn edrych. Oh, ti eisiau gweld My Sonic Avatar World o'n i'n siarad i ti am? Yeah, pam ddim. Oh, Clearly. Emrys. Right, ewch lawr then. Emrys, sut wyt ti'n Oh. newid camera? Ti'n gallu mynd mewn i third person neu na? Ble ni'n mynd? Sonic World. Sonic World, yeah. Ewch lawr i Sonic World. Ble mae hwnna? Gwelwch yn da. Mae right lawr. Just scroll o lawr. Just mynd lawr. Just mynd Lawr, lawr. 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 Oh, sorry, I'm finding a different world. Apologies. You got promoted. You're now the host. Oh my god. Wait, ma' is my di'n mic not siarad. working on here? Yeah, I can hear it. No. It is on. Oh, cool. Sorry, I'm going to a different world. Sorry. Vibin.
How do I go to Oh, there's Ydyn ni just Mae'n yn am- siarad am Sonic? Mae'n am fan hyn? McDonald's. Right, mae'n blin. Fi'n mynd i McDonald's. Chi'n cofio fan? Oce, mae Cwi wedi stopio gweithio chydig hwnna. Mike Oce. ti wedi stopio. Ie, sy'n fi stopio fi. Ah, ie, rwy ti ddim dweud unrhyw beth. Wel, Ie, Ie, ti ddim ddim yn yn dweud. dweud. Oedd i siarad am ages. O na, ti ddim i ni. Oh, O, Ie. Na. Dim o right, gwbl. ble mae'r Sonic World Terror? Methu ffeindio fe. Dwi'n Sonic World. Oh my god, mae just llawn Sonics. Ie. Ti di newid avatar ti fi'n credu. Fi'n mynd... Rwy methu fi'n mynd i, ffeindio fe. Ble mae e? Ie, dwi'n think gallu ffindio. Fi'n mynd i McDonald's. O, ydw i'n Sonic nawr. Ie, rhaid bod fi'n Sonic nawr. Os Cool, ti'n gallu eh? ffindio McDonald's o'n drwy na fi. Is it True World Sonic? Dwi'n dwnsio the fucking Pepsi, man. Sbyn Ydi. stopio hynna. O, fi'n gallu bod Shadow. Ble mae'r Sonic World? Rwy methu ffeindio fe. O, mae yna un furry talk at chill. Heck yeah. Yeah. Fit stream. Ble mae e ar y There you go. World? Morgan, Ti'n pa gallu un bod yn ydw i Rice mewn? Star hefyd. O, and just mynd i... Right, rwy ddim mynd i Sonic World am neb yn ateb fi. Ie, o Mynd fi'n i- dweud. Oce, na i'n mynd mas a mynd nôl mewn i just dweud wrth ti. Mae Sonic Avatar World Legacy. Ie, dwi'n fanna. Which Yeah. section ydy e in? Community, active? Wel, i fi, mae'n dweud... Does i search there on top, there? Ie. A ddim yn gweithio i fi. Right. Click Beth a oedd- search. A just dangos Sonic, ie? Yeah. Okay, A mae o- Sonic... Sonic Son- Avatar wait. World Legacy. Ie, mae Sonic Avatar World Legacy. Right, okay. 88648. Dyna Nw di ni. ffeindio fe. Search gweithio i fi, Josh. No, ddim yn gweithio i fi. Did just type in press enter. Gotta go fast. Gotta go fast. Woo! Mae rhywun yn chwarae o cerddoriaeth o Pentecostal. Yw'n ti, Morgan? Fi fan hyn. Dwi'n efo lot o Sonics. Ie. Oh, hello. Hello. It's me, Sonic. Ah, hello, Sonic. It's a me! A song! It's mi, a Sonic. It's a me, a Sonic. Fi ddim yn deall hwn, though, so fi methu gweld ti, though. Dwi'n mwyn chdi chwaith. Be kind of vine a boom noise? Ie. Na, dwi ddim gallu... Ydyn ni mewn Sonic Worlds gwahanol i gilydd, neu rhywbeth? Dwi'n Whoa. mwyn. Where are all the hot dogs, my dudes? What the hell? Did you just call me Goku? I'm Vegito. Mae lot o hate yn y llefydd yma. Yeah. Jesus Sonic. Christ. Sonic and bread. You can see it down there, Sonic. Nath e just dweud, I'll make you a kid? Whoa, nawr. Whoa, ofalus. nawr. Whoa. Oh my Sounds god, just say something. Whoa! Oh my god! Ai, ni yn yr un byd, though, surely dylen ni gweld chi gyd nawr. Na falle ni'n mewn gwahanol lobby o fewn yr un byd. Sut yw fi'n, like, adjective o friend arna hyn, Emrys? Dwi'n gwybod dwi'n... Dwi'n efo coffin massive yna fi. Na, ti'n just, Dwi like, look- gwyn. look confused. O, allan lwt yma. Ti'n completely gwyn i fi, like, just Vegeta completely gwyn heb textures. Okay, beth yw enw ti... Okay. Right, be... Oh, God. Back. In room. Whoa, nawr. Whoa. Oh, nearly. God. Dwi'n really anghyfforddus. It's my bunch of kids, basically. Fi ddim yn teimlo'n Ti'n ti? gyfforddus eto. Ti efo ni, Di ar Morgan? chatty ti. Well, ydyn ni yn gwahanol byd, then? Because Fi'n fi'n un byd. gallu Ydi, so- gweld ti ar y stream, a mae'n edrych Ie. fel exact same lle, ond fi'n gweld pobl hollol wahanol. So fi'n mynd i'r un bit o ti nawr,
Elwain, lan y thing, ond fi ddim yn gallu gweld ti. Whoa. Ti'n... Whoa, man! Oh, Nearly. like, incredibly creepy. Oh, wow. Yep. Ma... Okay, os fi'n mynd nôl a wedyn mynd nôl mewn. So, na. Ti'n gallu... Oh. Oh, mae dau gwahanol lobby look. Dyna pam. Oh. Hello. Be? Go. Mae gwahanol lobbies gyda'r un thing. Oh my god. Okay. Woo! It's a bad lobby o ti mewn. Oh, bunch of kiddie. Just annoying pobl yn mynd... Oh, man. Oh. Right, mae doi mewn un yma. So, na I just... Faint sydd yn un ti? A lot. Mae Okay, loads so o na pobl mewn. Na edrych am un sy'n llawn. Right. So... Beth yw'r skin hwnna? Oh, god. O'n gwybod, o, no, no. Ti'n edrych fel? Oh my god. Beth ydw ti? Wel, y fama. Oh god. Bit yr un, like, super zoomed mewn. Ie. Oce, o'n i byd arall ta. Na i ffeindio byd arall i ni. Ie. Beth di hwnna? Kitchen cooks. Food Sut on rwy'n birds, stopio eh? dawnsio? Rwy'n dechrau Bydd am dawnsio. the spider layer. Mae 213 person am y spider layer. Ti'n dweud, oed, ar, de? A dyn ti'n cael Oh, yr okay. emotes wheel. Options. Ah. Oce, emotes, de? A dos i quick actions reset avatar. Rwy'n gweld. Iawn, oce. Right, Lle fi'n chdi mynd mynd- o'r gan? Ti'n gallu mynd i the spider layer, a mae yna un sy'n dweud hashtag 6145 public. Dyle'r un gair. Huh? Un What? gair di spider layer. The spider layer. Na, mae'n a wedyn spider dash layer. The Spider Layer, 300 pobl. Mae'n dweud, The Amazing Spider Layer. O na, ddim yr un yna. Oh. Dwi'n Na, mwgos. na, ond mae rhaid chi cael yr exact code cywir, otherwise ti'n mynd i bod mewn un gwahanol. So na I dweud ti beth yw e nawr. Dwi'n mwgos spider layer. The spider layer. Dyna fe, yr un o'na, ond yr un... Oh, oen, ti just mewn fanna. Oh. Sec. So, yr un yn y corner sy'n dweud 300, ond pam ti'n mynd fanna... Ti'n gyda Oh, gwahanol other thing? instances, rwy'n gweld. Yeah, other instances. Yeah, fi credu yr un 22. Ond achos ti mewn stream mode... Oh, mae'n dweud EU. US West, US East. Oh EU. god, where's that? Dwi'n mwyn cael How do I A spider dyna see? EU un ti'n mewn? Gallai mynd nôl a mynd mewn i'r EU, i? Yeah, okay. Let's neud hwnna. Okay, EU. O, ma loads o EUs, though. Yr un sy'n dweud 6,419. O na, dim ond 6 person sy'n hwnna. Wait a sec. O, mae hwnna'n beth ti eisiau. O, ma hwnna'n fine, actually, yeah. So, 6,419. Dwi ddim gweld y replay o'na. Ie, dwi'n... Os ti mewn stream mode, wyt ti? Rwy fi'n dewis i yr unig un oedd yn dweud EU. Okay, gawn ni weld. Dwi'n mwgos spider... Rwy fi'n the Spider Dash Layer. Yeah. A rwy fy background yn like Spider-Man. And Yeah. I said the Amazing Spider Layer. Yeah, ma pob un yn dweud hwnna, ddo, wedi e? Yeah. Ond Okay, wedyn, the spider layer, a dyn pa un wedyn? the EU one. It was like 22-ish people. Ond i fi, oedd na doi gwahanol EU yn si. I don't know. Like 22, Yeah. 23 people. O, oce, dwi'n gwybod o. Mas yn rhaid fi mynd mas yn ôl mewn. Dwi'n newid avatar fi. Speaking of that, Oh my days. oh, this one. Hey, look at me, they're so cool. Oh god.
Oh, Basically mynd ymlaen fan hyn. Whoa! Oh my god. whoa. Emrys! Dyna ti, fai? A dwi ar y Son- llawr neu beth? Oh, it's tiny, ti. O, fi'n tiny ydw i? Yeah. O, Sut ti'n agor y quick menu? Ah, yeah? Oh my god, so pen ôl ar... Ar hwnna. Fi'n... Oh, wow, big booty. Sut fi'n newid avatar fi? Chdi mynd i'r os yn gwneud avatars. Ha? So, mae gennych chdi... Chdi mynd i'r os yn gwneud avatars. Ah, I see, okay. Right. O, fi'n gallu neidio hefyd, hwnna'n cool. Ni gallu cael fel spiderweb hefyd? Na? Dwi'n mwyn gwybod, oedd yna so chdi. Wedi anfon ti friend request. Dwi'n dweud i chdi, fe dwi'n. Hey! Pwy nawr? Pwy ti'n siarad i? Wel, dwi'n troi'n third person. Ti'n eisiau troi'n third person? O, ble ti wedi mynd? O, ble mae Morgan? I don't know. Ie, Idris ie. nesa fairy. Come on, come on. Sut wedi pobl hyn yn, like, swingo? Oh, wow. Mae'r mic qualities y pobl sy'n chwarae hyn yn amazing. What the frig? Pa maen nhw mor da? Dyma yw byd nhw nawr. Jyst ddim angen nhw gadw y tŷ. Ie. Yeah. Mae'n like pam. swnio fel Dwi- studio quality. gael- Like. Dwi'n cael third person rhywsyd. Dwi'n mwyn gwybod sut. Fi'n dod draw, boys. Okay, Oh, Morgan ars hwnna. Mae'n mynd i adio ti fel friend. okay. Sut ti'n neud hwnna? Wait, come on. Avatars? Press escape, Yeah. a wedyn... Social? Just hover over me, click me, a wedyn click friend request. Okay, so escape. Hey, Josh, ti'n efo hefyd? Hola. Friends. Wedi anfon ti friend request. Wow, cool. Cool. Clickety click. Right, ni gyd yn ffrindiau o'r diwedd. Na, Mae o'n dwi'n- cymryd GTA i ni gyd yn ffrindiau eto. Right, okay. So, social, avatars, na, ddim avatars. Friend request. Rwy'n mynd ar y thing. Social. Expand in room. O, fi gallu just chwilio amdano ti yn y room, though, ydw i? Ie, Yeah. sy'n ffeindio fo'r un ti'n gallu just gweld lle mae nhw. Beth wyt ti fel yn hwn, then? O, dyna ti. So, friend. Fi di danfon ti friend request hefyd nawr. Right, yo. Rightio, rightio. Ffit, mae'n Oh my- ffit, guys. Mae Craig yma hefyd. Mae Craig yma. Yay. Fi di ffrind o'r Craig yn barod. Oh dear. Ti'n dal yn dawnsio hoi. Yeah. Right. Fi methu ffeindio ti ddo yn y thing yma, Emrys. O, dwi'n just mynd i nôl avatar arall. Ah, okay, fair enough. Hola. Who's fallback? Fi'n gallu just troi mewn i'r gai yma, though. Broke. Not Oh my fallback. god, ti'n avatar. broga. Sut ydyn... O, hwnna yw'r un sy'n deud da-da-da-dito. Yr un yna. Mae'n fel can Latino America. Watch this. O, see, fi ddim. I just... Ie, mae hyn yn... Yeah. Yeah. Little weird. Oh. He's right here. Yeah. Oh. Whoa! Okay. Fake Usually Craig newid jyst yn avatars diflannu i mewn nawr. i'r awyr. Change into avatars.
Yo, bro, I'm right here. Bro. Bro, fi ddim yn bro ti, ond Slime Knight, Beth? Blonde Girl, Brush, Cyberman, oh, Octodude, Octodude. Octodude. Right, sut ydw i'n newid e nawr, ddo? Fi di pigo fe. Ie, dyle fe automatic gweithio nawr. Ydw i'n Octodude nawr? Na. No? Oh, damn it. Avatars. Right. Choose fallback. Change into avatars. Ie, hwnna just newid y fallback avatar. Hwnna ddim yn actually newid eich avatar. So sut fi'n mynd i avatar then? Avatar. Avatar, Wingardium Leviosa. Leviosa. Sut fi'n neud e? Get more favourites? Oh, fi ddim yn talu am fe though. As much as fi'n joio'r game so far, fi ddim yn mynd i neud hwnna. So, okay then. Bye. Na i just bod... beth Scroll o bynnag lawr ydw i a nawr. wedyn public. Dyna nhw. Ydy e? Okay. Avatar. Scroll lawr. Public. Dim hoffi y menus. Oh, na, mae'n clunky ynddo. Wolf Yeah. the Wolf. Niaka. Octodude. So, where are you going, bro? Why Chop are you hiding? some. Och, det är väl så. I'll tell you the reason why, Dad. What? You wanna know why? Oh my god. It's because nothing! Jesus Christ, shut up! Ti'n hoffi avatar fi nawr? Un funud. Pawb. Oh, na, fi ddim yn teimlo'n... Be ti'n meddwl? No. Pobl yn dod lan i... Gosh gweud- away! Fi ddim yn person cymdeithasol iawn ar Bonk. gyfer y gêm yma. Mae yna'n bendigedig owen. Right. VR Here is- chat. Third person view. Ti'n gwybod sy'n neud hynna? Nawr yn Google fe. Cos Google, dwi di accidentally neud o. Right. Fi'n person arall nawr fi'n credu. Dwi'n person arall hefyd. Os rhywun gallu checo o fi actually di newid achos fi ddim yn gwybod. Josh, ydw i di newid? Na. Oh, for God's sake! Right, be Yeah. did I click it wrong then? It's usually Legacy? keys 1 through 4. Apparently it's not a default key on Rai avatars and Kyla. Ah. So mae'n dibynnu ar pa avatar ti yn then. Ta. Woo! Is she Spider ready? check. Hi, y'all. Hiya. Oh god. Okay. Hi, everyone. Oh, go away. Whoa. Whoa. Ah, it's a Ydw, backflip. Oh no, dwi di... Personal mirror. Oh right. Oh, mae'n Da. mirror just literally ar y llawr. Oh. Ni'n mynd mewn i third person. Right. Fi'n dewis Cyberman, right? So change... It's right fi gwasgu change into avatar? Yes. Okay. Change into avatar. Just check we don't show. Yeah, mae... O, mae T. Os ti'n gwasgu T, mae'n newid mewn i third Oh, person. third person. Okay. Oh, ideal. Dyna T. ti. Dyma. Whee! Beth oed ti'n gwasgu C? Ta. Na ta am Ta Thomas. am twym Oh. iawn. Twym. Oh yeah. Okay. Beth ar y llaw? Beth sy'n just ar y llawr? Oh, Sonic. Craig. Helo, dwi'n disgo. Dwi'n discover.
fucking coronet. Backflip. Oh my god. yeah. Oh, the computer! So the computer! yeah. So the Double disco Ti'n gallu ball. clone o avatars pobl. Oh. O, ti isio clwnio un avatars eraill fi? Dwi'n mynd i'n joio hwn. Na, ti. Shrek. Na, ia. Jesus, Exactly. pa... Avatar Oh, hyn mae'n yn mor huge! fawr. Oh my gosh. Oh. A mae'n furry hefyd. Wel, mae pob Oh my God. chwaraewyr o'r game hyn yn furry. Whee! No offense. Whee! Oh, fi'n mynd mewn... Ti'n gallu mynd mewn tu fewn i'w corff. Whee! Bach yn weird. Oh, that's Rick! Run! Okay, Rick and Morty. Okay. Nes i mynd ar y thingy? Oh, okay. That's a massive there. Yeah, mae'n Fi'n- huge. Gorffen it. Cyn bo hir. Right, fi ar y... Huh? Oh, Mountain Dew Stormtrooper. Stormtrooper. Mountain Dew Stormtrooper. Beth yw'r game hyn? Na, Mae'n fi ddim yn rhywbeth ydi e. gwbod. Mae'n Mae'n rhywbeth. agos llygad yn dyw e i amrywiaeth sydd gyda ni o fewn ein byd. A'r dewis sydd gyda ni, ni'n gallu bod yn be bynnag ni eisiau bod o'r diwedd y dydd. Sydd wedi gweud hanner awr yma, dyn ni beth fel hyn. Mae'n pobl sy'n byw yma 24/7. Oh god. Wow. So Just- dwi'n just, Shrek sy'n dawnsio. Cwmpas. Sut ti'n dawnsio? Ar. Ie. Ydym yna emotes yna. Alright. Okay. Clap, point, cheer, dance, okay. Oh yeah, edrych, mae Octo Guy yn dawnsio nawr. O, fi methu mynd mas. Oh, Nu-nu-nu-nu-nu. Du-nu-nu-nu-nu. Du, 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 du. Du, 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 du. Sut yw webs yn gweithio? Ie. Fi ddim yn gwybod sut mae'n gweithio. Right, mynd i edrych am Right. World Cool. Ie. Yeah, please, mae hyn just... Mae hyn yn World Cool. Music Jet Haunted Asylum? Beth di hyn? Envision at Electric Sands. Mae'n mynd fyna. Mae fel harif ni'n ffrindiau nawr, ni gallu join ar ei gilydd. Okay. So os ti'n mynd ar friends list, ti'n gallu, social a wedyn join friend neu rhywbeth. O, ti'n fynd yn? Ie, Fi Craig, gadael mae'r avatars yn y game hyn yn really weird. Mae'n mae pobl just gallu creu nhw, ydyn nhw? Sy'n eitha cool. Wow! See, hyn yw'r metaverse. Yeah. Actually- Du-nu-nu-nu-nu-nu. Second Life. Second Life oedd metaverse. O'n i fewn... O'n i'n neud lot o Second Life yn pan ni'n Ie. coleg. Nice. Bod o'n oedd actually yn thing newydd. Rwy fi'n arfer chwarae fe tipyn bach hefyd, ond nid oedd ers, like, a couple o blynyddoedd. Da ni'n... Ti'n online i fi? Na fi, ie. Oh, rwy'n ar y loading menu. Mae'n load o'r Pam level. then. Mae'n 70% done. Mm. Quite unsure am hwn. Okay. Rwy'n meddwl Dwi'n rwy'n... Dwi'n rili gallu gweld y appeal hwn os ti'n fatha'n... Lle bach yn ifanc a eisiau mynd o'r siarad o'r ffrindiau chdi. Be? Dwi'n dall yr appeal hwn de. I Ie. pobl fatha ddim oed ni. Ond, Alright, dwi di, spawn o mewn. ie. Di gallu ymuno. What is this? Mae'n fel concert. Oh. Right, fi ddim yn gallu gweld ti yn social. Number one.
Dwi'n meddwl dwi'n mynd bat nawr. O fi. Ie. Ie, fi Then, ddim yn roedd gallu hynna'n- gwneud hwn. Os ti'n eisiau cario ymlaen, ond i fi mae hwn yn game Rhywbeth ddigyfeiriad, really open world-y, a mae fe'n freaky hefyd bod... Freak. Mae'n yna gormod o... O Mae bobl. fe'n rhy agored i fi, fi'n teimlo fe'n overwhelming a fi ddim eisiau bod yn stuck mewn un lle heb gorfod siarad gyda unrhyw un, antisocial as hell, a home comfort, sorry. Mae hyn yn freaky, mae'n really freaky, gall unrhyw un bod, ddim bod fi Dod erbyn i'r pobl... world nawr, mae'n un hyn yn cool. Ydy e ddo? Yeah, mae'n like a concert, like futuristic Respawn. concert. O, fi ddim eisiau respawn. Oce, ble yw ti? Os ti'n mynd ar social, Ie. a wedyn just... Online friends, mae ddim byd fanna. Oh. Really? Ie. What, ti'n methu ymuno â fi? Na, mae jyst ddim yn dweud ti. Why? I don't know. Rwy'n gallu Ti'n gweld gweld ti? Ti'n gallu invite fi then? Yeah. Okay. Dwi'n mynd i mynd bat stream hef. Boys, dwi'n meddwl. Ie, fi'n credu fi'n mynd i dilyn ti. Wyt ti Dwi'n dal gadael y ar-line, gêm. Emrys? Na, dwi'n ei gadael y gêm, man. Ah, fe. Ie. There we go. A fi. Wel, I guess ni gallu gadael y stream fyna te. Sorry. Dwi'n swnio fel ni'n really gadael ti lawr fyna. Sorry. wai. Oh. Oh, boo! Solo stream, social VR. Yeah. Oh. Mae'n like nightclub, mae'n gwych. Mae'n dweud epilepsy warning Os ni, hefyd. os ni angen mynd i nightclub, ni'n gallu mynd i nightclub. Like, Yeah. Yeah, mae hyn yn cael Nawr. spaceship, like yn yr awyr. mewn IRL. Dwi'n sbio'r y stream, edrych reit intense, da. Yeah. Avatars yn game hyn yn weird AF, a VR kind of cringe, aka mae ddim yn dda heb VR headset. Fi'n credu oedd Emrys yn joio fe heb y headset, oedd ti Emrys? O, gyda fi headset. Ond, mae VR yn fucking hassle, ynddi. Mae'n hasla, mae'n gallu mynd yn boeth a... Ie, a hefyd, ti ddim... Os mae rhywun yn fel cerdded heibio neu o gwmpas ti, ti eisiau gwybod am ddiogelwch, ti ddim eisiau... Mae'n freaky yn dyw e, achos ti mewn byd bach eich hun a... I don't know, os mae rhywun yn ffonio, I don't know, mae rhywbeth am VR... Ti'n gallu cael pethau sy'n pose o fe, ddo, i ti, ond ie, no. Ie. Dyna ni then. Sorry, Owain. Fi'n siŵr o ti'n hoffi'r rave yn y disco. Mae'n edrych yn dda, fi'n edrych ffrawr y stream a mae'n edrych fel... Club. Oes yna music on yn watch o fi? Be? O, oes yna music. Yeah. Mae'n edrych fel rhyfen like VR disco. Oedd mae'n dweud like ar y things, a VR experience 17th. Okay. O, ni just wedi miso fe. September 16th and September 17th. Ydy. 2-day VR journey. Wel, gobeithio, ar ôl di Sul, bydd gyda ni lot o codes am ddim neu rhywbeth o mynd o gwmpas y llefydd o indie games, a gallwn ni chwarae un o'n nhw ar stream cyn bo hir. So, ie. Mae'n cael chi yn y loop gyda hwnna. Yeah. Josh a fi'n mynd, Owain methu mynd, Emrys ddim wedi mynd tro yma, ond nath ei insomnia. Ond ie, bydd ni'n trio ffeindio freebies di fi a Jersey, sut mae'n mynd. O, mae'n dwi'n EGX. EGX, whoop whoop, ar ôl y disappointment Yn Llundain? massive. O blwyddyn Yn diwethaf, Llundain, ie. ie. Fool me once, shame on me. Fool me I know, twice. I know. Na chi. Fool me once, Gobeithio shame on bod you. yn da. Fool me twice. Gobeithio bod yn da. Fi'n gwybod beth i'n mynd gyda fe, Emrys, pa ffoeni. Mae'n Ie. Mae'n edrych... Dwi'n cael e-mails gen i Jax, a mae'n edrych ond mae'n pethau actually yna bod yma. Oh, good. Nice. Oh, mae'n good. Nice i glywed. Because blwyddyn diwethaf, oedd e'n wastraff amser llwyr.
Ond Rwy'n really hwyl mynd i'r Gafon ni hwyl i'r- i'r arcade. i'r arcade hwnna. Famous 3 quarters neu 4 quarters o e? Famous Ie. 4 quarters. Oedd e'n really cool, yeah. Arcade-y lle. Ah! Yeah. Ti'n gallu pigo nhw lan, what? EGX, be mae... Oh Be my mae hwn God. ar Twitter amdano fo. Oh my days. Sut ti'n gael llygau? Oh god. Ran. Mae GHT show yn cael absolute blast at EGX 2022. Ooh. Dwi'n sbio hashtag EGX 2022. Ie, fi'n mynd i cael look ar Twitter nawr. Sam Twitter gymaint, nawr. sam gymaint o abuse a blwyddyn dwytha. Oh god, oedd pawb eisiau arian o blwyddyn diwetha. Right, can you weld? EGX. EGX. To anyone at EGX 2022, this year watch out for this guy wearing a black trench coat, grey jeans and Space Jam beanie hat. Literally just pushed in front of me in the queue for no reason. Just talking to himself and he's acting proper sketchy. Okay. Okay, diolch am y public warning fan'na, da iawn. Wow. Oh, mae Chucklefish yna. Nhw's di wneud, nhw at publisher. Oh, yeah. Stardew Valley. Yeah. Yeah. Nice. Mae dy sge yna, Wales Inter, ti'n gallu, ti'n hen ffrindiau gyda nhw i ti, Owain? Dad ti Ie. yn? Ti'n gallu dweud, ei, dau, bye! Os mae yna, probably. Falle ddim, actually, bydd mates e yn, though. Mae yna Peaky Blinders game yna. Is it? Oes. Mae yna llun, mae yna cut-out o Shelby sy'n ei ddechrau mynd yn cael ei wneud ar PS2. Oh, okay. Hwna yna. Cael luck nawr. Splatoon. A Crazy Legs Craig, Xbox Jesus, yn ready for EGX. Yw'r bobl ma, dweud? If you see me rolling on my scooter, come say hi. Oh, sorry. Hwna ddim yn mynd i digwydd, sorry. Amazing. Fi'n mynd bant, The- boys. This Diolch yn stuff- fawr. Sta- Da, Josh. Hey, no stop. Beth sy'n digwydd? This at Thatcher Cider, who's going down a bit too easy at EGX 2022. IK29 Xbox Mike 29. That's the dinner. Oh. Wow. Yeah. Oh no! Dylen ni just edrych trwy beth yw'r pethau mwyaf diddorol. Scare Ritual yn mynd i bod yna. So, ni'n gwybod nhw, ni'n gwybod y crew, a ni'n gallu kind of gobeithio cael keys am ddim gyda nhw, achos nhw'n nabod ni ychydig hefyd, so... Disco Elysium, Final Cut. Oh, man. Yoshida, yna. Dwi'n neud lot o stuff i Sony. Okay, Boi reit pwysig i Sony. nice. Look at dwi'n hashtags. Hey, Sonic Frontiers yn mynd i bod yn playable fanna. Ydy hwnna'n good? Fi'n edrych ymlaen at trio hwnna. Mae Sanity Wolf yn dweud, it's fucking time, EGX 2022. Okay. A mae o flaen y bwth Sonic Frontiers. Nice. Iawn. O ie, fi ar un lle a ti nawr. Fi dal fyny. Craig wedi Oh. load lan Rick Astley ar yr DJ set a fe. Ie. Ti'n gwybod fi'n dweud chdi am Crazy Legs Craig Xbox Jesus? Yeah. Go tweet wedyn. Glad to be home now in my bed, EGX 2022 was fun, but gave us fuck all freebies and merch. Oh no, fi yna am y merch ar freebies. Played few cool games, but best part was meeting everyone, hanging out. But now I'm shattered and painful, so I might sleep for a week. Haha, bye it all.
Mae Insomnia yn fwy vibe yna. Fi actually eisiau chwarae game newydd. Gemau newydd diddorol yn EGX, achos dyna i fi yw'r gwahaniaeth. So, Iron Giant. Oh my god. Oh! Jake 74 had the misfortune of spending most of the day with this bastard, K-John. EGX 2022. Okay. Bach o hate fanna. Dwi'n lyfio mynd trwy hashtag stuff, cos ti'n cael snapshots out no context I stuff. Okay, mae rhyw merch wedi dweud, a lovely sunny walk before I take my butt up to London tonight for EGX 2022. Feel free to grab me and say hi. Promise I don't bite. Hoping to see some new faces and some old friends. You know who you are. Bach yn forward, I'd say. Tweeting all. Looking Gee forward. whiz. Gee whiz. Tweeting all about Quagga. Looking forward to meet. God. No! Na, fi methu, mae fe falle byw graig fi'n gwylio. Oh my god, mae'r fideo yn chwarae like ar y screens. Oh yeah. Whatever. Look at this. Edrych ar y stream, Morgan. Mae'r Okay, videos like byddai'n gweld y YouTube stream views. yn sec. Then- Sorry, fi ddim yn gallu Cue credu along. hwn. Mae Xbox Jesus 87, bo man. Mae Masked Mayhem Muck EGX. After EGX refuel and drinks at the Big Easy, great day meeting up with Xbox Jesus. O ie, ti'n gwylio Smash Mouth. Beth ydych ti'n siarad am yn chwarae? Be? Beth ydych ti just wedi dweud o? Yn edrych ar y Twitch stream. Edrych ar y stream, ti'n gallu gweld... Oh my gosh, mae'r golau yn mynd i'r music. Nice. Oh, cool. O, mae Modern Warfare 2 yn eich dim Morgan. No way. Ddim yn cover down like gyda bod. Forget it. Mae Emily Creative Trash 96. Day one of EGX went very well. So far I managed to control myself and buying several sets of dice. Very much. Wow, okay. Naeth y crew o'r clwb, naeth un o'n nhw mynd ac ystadlu mewn Yu-Gi-Oh! Cards game, achos oedd neb lot yna, naeth e ennill, so ddim ennill unrhyw beth, ond fe oedd pencampwr EGX Yu-Gi-Oh! So, yeah. Cool. So mae fe eisiau cario ymlaen y momentum yna mewn I EGX. Naeth e ennill Insomnia, so yeah. O'n i'n chwarae lot o Yu-Gi-Oh! Back in the day. Nes I chwarae'r fersiwn PlayStation 1 ar cyfrifiadur, ond byth y cardiau. Byth. Right. Lots of pobl yn dweud, come and find me and say hello. Na, ie. Yeah, fi ddim yn gwybod am hwnna, achos... Come and find me... She just yn cymryd llun. Oh, right, you did say to come and find you. Beth yw'r cwestiwn nesaf? Beth ti'n dilyn fyny? You know, just... Oh, okay, you found me. Bye-bye. VR ni gen Peaky Blinders na. Ydy e? Ar pa un then? Just Oculus neu Steve Recommended. Valve neu... Whoa. Game. Oh my god, tank! Okay. Jeez. Does dim byd I neidio mas atai o just scrollio trwy though. Sonic Frontier na. Oh my god, mae rhywun arall di dweud Lady Harada Newer. Don't be scared to say hello. I don't bite. Pwy sy'n meddwl bod pobl yn cnoi pobl? Remember, mae'n just saying it. I know, but only when I have... Pa mae pawb yn dweud yr un peth? It's like, oh yeah, and I dilyn... Mae pob yn tywed influencers yndi. I suppose, but Ni- don't be ni scared to sydd say yn hello. I awkward. don't bite, only when I have enough rum down me. Ha ha. Cosplaying Belle tomorrow. Let's go. Cadw llygau mas. Dwi'n, mae'n siarad hyn efo rhywun, o'n i'n dweud yn gwaith fod yn gwneud sonio. A dwi fatha, o'n i'n esbonio fatha, dwi'n mynd dod o'r byd, dwi'n lyfio video games, dwi'n chwarae video games os dwi'n ffocin bach. Yeah. Oedd i cylch ffrindiau agos fi. Na.
dim byd. Ma' nhw'n gyd yn musicians sy'n tight efo pres nhw. Ma' nhw'n either musicians, barddonwyr, neu actorion, a ma' nhw'n tight as hell. A dyn nhw'n rhoi prynu consol yn byd. So, dwi'n quite jealous weithiau bod ti'n mynd i thing Insomnia, a mae'n gang o hogiau yn yna. O, da ni just mates yn chwarae Overwatch yn gilydd. felly. Ie, a ni'n dod bob blwyddyn, jyst i cwrdd mewn person achos ni fel arfer yn chwarae ar-lein, mae'n? O'n i'n literally really cool back in the day i ddweud o. Ie. Ond na, dwi'n sbio fatha... Ia, o'n ddim yn ffrindiau i gyd o'n fatha plant a jobsys, a dyn nhw'n mynd i chwarae games rwan, cos ddim hynny hobby nhw. Dwi'n quite jealous o'r pobl sy'n criw mwr. Da, yn yr Insomnia na, o'ch chi'n gallu mynd i'r lan, o'ch mynd i'r PC fatha, a campio, ie. Mae'n osyn o'n nuts, ie. Ie. O, edrych, mae Super Rare Originals yna, achos mae fersiwn ffisegol cartridge ar y Switch o Dicey Dungeons. So nes i cysylltu gyda fe, dweud, bydd modd i chi wneud fel just un i fi roi ar y shelf, gyda'r logo Dungeon y Dis. A nhw'n dweud, we do like minimum of 5,000 units, neu rhywbeth fan na. So I was like, how much did that cost? O'n i'n stupid enough i go for the question na. So, ces i ateb, so ni'n rannu fe gyda chi, achos mae'n eitha funny. So, what did I say? Right. Okay, alright. So he said, has a minimum order quantity of 2,000 or 3,000 cartridges, so we're unable to just print one. So he said, okay, what would be the cost to print 2,000? And I said, I'm afraid it would be 10,000 to print custom Switch cartridges. Pam ten... O'n i'n meddwl bod yna un iaith yna fo. Oh! What do you mean? Mae Craig wedi cyw lan un o'r fideos ni. Oh, brilliant. Yes. Demo. Hwna mor funny. Hwna'n hilarious. O, dangos kit ni a beth o'n i'n dechrau mas gyda. Mae dawnsio... Rwy'n fi cael gwallt mewn y fideo hyn. Barely. Ia, y gêm ti'n pwynt eisiau copi ffisegol, mae Cymraeg anna fo, yndi? Ydy, yn y gêm, ond actually ar y clawr. So pas i'n just gofyn efo, can I have a That's what he said. a Grando, PDF? see Grando. It's Grando. Listen, nath e dweud, and we're unable to order any with blank labels to just buy custom labels, but you should definitely get a cover printed. We can maybe see about sending you a digital version of the cover to replace it with the Welsh logo so you can print that and use that in the case. Yeah. Yeah. And nes I dweud, that would be cool, would be great to see that. So, di Sul, mae'n rhaid i fi cofio i mynd lan i'r stondyn a dweud, right, sut ni'n mynd o, sut ni'n mynd i wneud hwn. They'll probably just add blood T PDF to and print it there wedyn. Yeah. Just replace our... Achos ni gyda'r logo yn barod i gallu swapio fe mas, so dwi hwnna ddim yn issue. So, yeah. Dyna'n eitha cool. I ain't the sharp tool in the shade. Oh, dyna'r PC. Oh, baby. Yeah, dyna fe. Dal yn mynd yn dda, I feddwl faint o flynyddoedd yn ôl oedd hwnna. Yeah. Ni ddim di gadael ni lawr to, so, yeah. Byddech chi'n reid 14, 19 Yeah, 40, 16 neu beth bynnag yw e, yeah. Faith Craig, dal yn jazz fod T-Lot yn cael gyd o pethau yna am dy setup. Yeah. O'n i'n lwcus, gafon ni grant a just dros y blynyddoedd, just badger yn gofyn am pethau gwahanol a trwy'r clwb a stuff, so yeah, wedi just bod dros... God. Fi wastad yn dweud 5 mlynedd, a wedyn mae blynyddoedd yn mynd, a fi dal yn dweud 5 mlynedd, ond mae'n lot mwy na 5 mlynedd nawr. 2016, roedd ni'n cwrdd flan. Right. Roedd e rhywbryd mewn 2016. Yn y Weatherspoons. Okay. Yeah, wel fi'n cofio'r sesiwn cyntaf, oedd yna'n random, oedd e. Yeah. Pryd oedd y fideo i hyn? Roedd hyn yn ar ôl, roedd ni'n actually rhoi y cyfiadau ti i gyd. Yeah, oedd rhaid ni cael grant, a oedd e'n fel special grant i gallu adeiladu PC spec ucha ni'n gallu wneud. Yeah, oedd e'n good. Ond hwnna just fel general overview o'r fel gwahanol items gwahanol, yeah.
Sa mentoriaeth ni, no way yn talu ceiniog am unrhyw fath o technoleg. Hei, wyt ti di gofyn? O, paid, a... Os ti ddim yn bardd i ni llygada'r dde, ti'n neb, e. Seriously. Mae o'n job for the boys. Yeah. Yn fyny yma, mae o'n nuts. Na, chwarae teg, ni bod yn ffodus iawn gyda mentor Cyffili, a just reolwr llinell sydd just wedi dweud, cer amdani, cyffroes iawn, go for it, a just yn gwybod ble mae'r grants o stuff. Actually, trin o fatha mentoriaeth, ie. A dim boys club i ddim yn gorau jobs go iawn. Don't get me started. Right, ni'n gallu teimlo fod ewn i bwrw cod, paid. Mae'n ei di cynharfu ti. Cofio esbonio ar un sydd yn Bangor, fatha dweud o'n i dod i'n abo chdi. Ys dweud big games? Pam sa'ch yna? No way! Dwi'n yn gwybod, cos oes eb yn ffocin darllen llawn y Cymraeg yn mwy, dwi'n yn gwybod. Ond paid, ia. Jesus. Oh no, funny. Na. Oh my good. A edrych ymlaen a ti dod lawr ar y seithfed ar hugan... Wel, ti'n mynd i dod lawr cyn hynny, ond seithfed ar hugan dal yn iawn ar gyfer y sesiwn nesaf? Ie. Bob Dylan os yn cynt. Ie, ffantastig. Dwi'n gorau ei ffôn fi o'n pouch special. Oh, yes. Un o'r gigs yna. Ie. So... Wow. Na, bydd yn anhygoel. Ond bydd yn good i gael, achos y sesiwn diwethaf lot o hwyl, ond rhaid ni'n meddwl, fi wedi dweud fi eisiau rhoi cyfle i ti trio'r Sinden Light Gun a wneud rhywbeth, ond, ti'n gwybod y Blue Estate na, gafodd e slate in y reviews rhyw 6 mlynedd yn ôl, ond... Blue Estate, ie. Nes i Google yna wedyn, o'n i'n bach yn sioc ydych chi'n... Yeah, oedd e fel horrible stereotypes and old-fashioned, like, oedd e fel ynglyn â fel clichés, gwledydd, like, xenophobe, a o'n i fel, wel, o'n i just eisiau game, oedd yn gallu gweithio ar Steam, ac yn gweithio gyda 2 chwaraewr o Sinden Light Gun, ond, bydd na opsiynau eraill. Ni'n gallu mynd lawr y route o, ti'n gwybod y Transformers, Human Alliance, o stuff fel yna, so... Gallwn ni wneud, neu House of the Dead. Maen nhw wastad yn opsiwn da. Ie, clasuron. Clasuron, ond mae'n agos ish i Calan Gaeaf yn diwedd, so... Mae'n eithaf nhw. Ie, fi ddim really gallu gweld lot o gemau sy'n neidio mas at y fi i meddwl, oh my god, mae rhaid i fi mynd i'r... Art style hwnna'n specific iawn yn dywe. Ie. Mae'n goffa fi o rhywbeth, beth fi yn? Dwi'n siŵr. Mae'n hoffi hyn, mae'n mynd efo'r cyfroiaeth really da. Iawn, Zagad, dwi'n mynd i gweld nhw. Ie, rwy'n i gorffen y stream yna, dwi'n meddwl. Diolch Diolch pawb am chwarae a diolch pawb am gwylio a suffro trwy GTA. Byth eto. Bydd ni'n trio fe eto mewn, 2 blwyddyn. Ie, fi ddim hoffi amdano fo. Ie, bydd ni'n anghofio. Do you know beth bydd fun? GTA, Mae cof Emrys yn wych, ond weithio ni'n cael bach o amnesia, a wedyn ni'n rhoi cyfleoedd i stuff. Dydyn ni byth wedi rhoi ail gyfle i, a wedyn ni'n meddwl, oedd hwnna'n wasted stream fyna, damn. Ond, ni di wneud yna. Ie. Wel, diolch yn gwylio. Gweld ti gyd yn y stream nesaf. Ta-ra. Hwyl fawr. Ta.